loa. Ua ole mau ki ngopo oe o se kingi po si kamaloa. Ai li mai fo iongi fo ele akoa. Ua seu mai fo i au fika, pei ua e makamakaika. Pai lelei mai lau a mio, ma oe ngei vali e ninja. Ui alo waila ala a, ma le omo solo ole awala. Pei e ke faale kea kea, a ole moe e ala si mea. Ua ngalo o masele lau aba, malau maka ki o aka ele loa umaka. Ua papangua o wali lau ua suia ako ai o fōlinga wa e mangongi ile fangu sele aba alau koi inga. Ua seu mai fo i au fika, pei ua e makamakaika. Pailelei mai lau a mio, ma oe ngei vali e ninja. Ui alo waila ala a, male omo solo ole awala. Pei e ke faale kea kea, a ole moe e ala si mea. E se malu fia a kape a, sau ule solo a mala. Faali ali mai o la kumpuni mangava. Akalangolo ile whakawhaka, ile ula ia i o se kama. E ke sasia i loa laulua i o si o maka. E se malo ufia a kape a, sau ole solo a mala. Whaalia i mai o la kupuni mangava. Akalangolo ile whakawhaka, ile ula ia i o se kama. E ke sasia i loa laulua i o si o maka. Ua seu mai fo i au fika, pei ua e makamakaika. Pailelei mai lau a mio, ma oe ngei vali e ninja. Ui alo waila ala a, male omo solo ole awala. Pei e ke faale kea kea, a ole moe e ala si mea. Ua seu mai fo i au fika, pei ua e makamakaika. Pailelei mai lau a mio, ma oe ngei vali e ninja. Ui alo waila ala a, male omo solo ole awala. Pei e ke faale kea kea, a ole moe e ala si mea. In this update, reports the chief of the Iranian Revolutionary Guards is among several senior leaders killed in a wave of Israeli strikes on Iran. Israel's in a state of emergency and preparing for a retaliatory attack. Israeli officials say Iran's nuclear capability is the target and strikes could continue for many days. Iranian state media is reporting Israel struck residential areas in the capital Tehran and other cities with civilian casualties. Former Pentagon official Alex Plitzis told CNN the death of IRC leader Hossein Salami is significant. The IRGC is a separate body from the Iranian military. It makes about 10% of the total force. It reports directly to the supreme leader, and it was the aerospace commander that was also killed as well. Our Prime Minister is calling Israel's strikes against Iran hugely concerning. Chris Luxon says he's been briefed by MFAT and reiterates Kiwis don't travel to Iran. It's a really unwelcome development in the Middle East. The risk of miscalculation is high. That region does not need any more military action and risk associated with that. Speculation is continuing as to how an Air India passenger plane crashed just after takeoff, killing at least 290 people. The Boeing 787 Dreamliner, bound for London, hit a doctor's hostel right after takeoff, the only survivor on board jumping out of an emergency exit. Aviation commentator Peter Clark says a double-engine failure that is being hypothesised would be highly unusual. We did see it with the crash in the rivers of New York once, but double-engine failure is extremely rare. There's got to be either a bird strike or something else.
The Maritime Union says the Cook Strait ferry services are hanging by a thread and have flagged the dangers of removing a ship from operation. Inter-Islander is set to pull the Aratiri from service in August, the same ship that broke down earlier this week. National Secretary of the Union, Carl Findlay, says there's been a failure in proper investment. That's news. In sport, there's been a shake-up in the All Blacks coaching staff, with former Test lock Bryn Evans to join as a line-out coach. He played twice for New Zealand in 2009 and has been a line-out coach with the Hurricanes in Hawke's Bay since last year. JJ Spawn has the outright lead after the opening round of the US Golf Open at Oakmont. He shot a 4-under par 66. 2 shots back and a share of third is two-time winner Brooks Koepka. Nice to put a good round together. It's been a while and been working hard. Just got into some bad habits and bad swing positions, and we worked pretty hard last week. And Ryan Fox is 6 shots off the pace. That's the latest sport. I'm Raylene Ramsey. Talo fa Samoa, waule ne yokas putialu, awal suya ngila waule kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. Lau Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hange mai se matangi. Ja, talo fa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpua i le atunu. Ia e maise fo i o lau sila mai moa. I le nei as Vareile, a tonu e fau lau sila ma le tangai mai. Se e atu e tau awele ngā luenga. Ia a o tō e sea fo i a le sunga. Se Manu Francis Ioane, ia po le tō whaafo i a whonga mua. I le nei au a uli o le as Vareile ina ua. Taualunga i ei tute ma Faiva. Alo Filipa o le atunu, o le Gagaifo Faiva. Ia ma lea ua uli fo i mafonga mua o lea ua wha amuta atua i lea fo i vaenga. Ai kako akua ia wha pēnā se i tau. I le taimi o le tau le fitu le fiafia nā nei. Ia taualunga fo i ma le au nanga a le sunga ha teito ta loto ta leni. A mo le malosi to fo i mai wha uau le ngā ruenga. Masani i le vai sa fau. Lei a tau sa vea le urua i ali i le nei. Al Harrington Tuman Vau le vea. Ia, sui tulanga fo i le tofa ia fonga bua maluatu e ma le tātou polokalame. O le Gagaifo Faiva o le tunu. Manatu o mai ona fola le fala i le tai au. Ia, a wapa ia ma mamalu, sautu o fafafa o le tunu. Le tātou tāwha tolu i le vānu lofo o pa ia ma mamalu wha le malo. Pa ia fo i ma mamalu wha le anganu. Ia, ai ia matu o le tuu. Ia, ma mawalunga se vi inga o le tua. E si e ana au na pa ia i fata whaitaulanga e fia. Tamam tina matua whatalo fatu, ia male lo le tātou o tenuu. I le nei au a uli o le as Vareile. Aso sfulma le tolu o Iuni, lua whelua sfulma lima. Ola, Friday the 13th. O aso ana i e sili o na tele ai mea le anga e tutupu ai nai lo mea le lei. I le tala wha solo pito. Mai le se fulu wha, centuri lo na sfulma le wha. Ina ua o tangata. Ia wha umatia se tasi o whaife au. Ia wha pēnā lono mai lo. Ai mese o le tupu o whalani sa ele. Nā vai tau e stemi papa i ele history le nā. Friday the 13th. Ai, i le nganga whiwhia ma le nganga wha aloalo. Whiwhia i wha ilo atu. I le whangatia o leo wha atasi mailo tō whine le whionga lilo mai awa. Mai na vai. Atu o na taulangi ma pa ia. Ia, a wafo i le ngā luenga taulongo longo.
i mea o lo tutupu i Samoa. Ia whapena fui taulu manga o le whaamisinonga o le Centuri o lo o mai mō masila sila ma whaika kala solo eika ngaka o le iloa. Ia ve ai fe i solo mai i. Lala na, lea ua toi mawaile ava noa. Whatalo whatua i lau fionga le no mai ava. Malo le soifo manuia ma le langi mataf. Malo fo le tau ata i o Faiva. Alo filima e le whaingo fie. Ai whaftai le tua. Ia, o le fo o tātou tau walunga i le asfarile. E mai ai ngā luenga uma. O nou tau malo role a tai au. Ai o koe sau fo. Whatalo whatu ma le whaaralo. Malo le soifo manuia a fio mai i le tāpura kalame nei. Wa suitu langa atu. Malo le soifo manuia. Malo le soifo ai lau fionga le a tau a sawea pesta. Ia, ai mai se o suafa tele pe una lau ilo ai le tātou atunu. Patalo fatu le nei au uli matango fie lau fionga. Ia fa malo foi. Wa le faingo fie lau se mai tau ave le por kalame a se umanu o lewa le ato toa ia me fa ngaluenga le a. Le kama fo ia fa mai e ingo fo la awa se vai la ia ai fa tai la vai la fionga wa mau fo le nei la le lei ia ma na ia lo la ma la fa solo e ke au le lei ia ma inga ka kolekio ma lo so fu ia sa mo lo mai il tato po kalame le nei tu la le aso ma lo fa tai fa fongo fo ile tudu ia mo fo se ta fe lo inga ile dei aso mana i fo le ta fe lo inga le last to na i wo to na yatu le bele ta ua i tele ia le fai ama ta filo ai ia longo pele tunu ui me ta ua lo tupu ta bata mai le talo le tau e a mai o tau ina ma le tulanga lo iai ia le bebela malulu timunga o le tulanga le talo le tau iai Pea wa mako maua le malulu nga wa inga ia o kou kaimingi wa faile sa vili malulu fo ile e sa upese toa o loa e susulu malosi le la e le o iesi timunga ai matua malulu ala po le atawa inei ia o matango fia foi mo nei tangata e afifio mai mo mai tata watu no e me seina i tata a inga ia sisi mai ia o le maua mai si malule o le tau Samoa wale o yeini timu ngai le nei foi vai aso a lo langi le leile alofa o le atua malo ia o baba ya tua a matano o tau papa e wa faisi malulu o tonu o le potu fa masino o vaku palankeke o isi ma me o jacket o isi vai ngole o le whaamsinonga mai e o atu tā puai mai e fo e o atu e mbori mau mai e o atu e whai ta tala me se mea maalie le tau whai ofu mawhana whana a wafo i e tolu ia ia e kai se fulu ngongo o maale maarosi le ku wai ona le anga e whaasanga nga i o ia e mamau i luma ia le vaenga o le whamasinonga ia maua le malu e lo ia la tau ofu ia e tala loa te tele ia whapea fo i le fionga le tamai tai whamasino ia ma koula le ngofo kuikua ia o le pulupulu o kangaka ia po longa jacket fo ia latu mai ia o isi awa kuma o whakimu at kaimianga ona o le malu ulu tele o le tatou whare whamasino le taimine ia o fia ngai male mata upepe ona atau whaina savea o le whaua whanga solo i tonu se tātou atunu ui le whamasinonga. Alo, whamatai. O leo ua wa maita watu ua whamuta whafusei ma whaavawe ana le la ia le taunu manga fo o le whamasinonga. Tā amata maitua ono o le tātaimi. O a taualu manga o le asua nafi. Ia, o taualu manga lava ia o le asua nafi le a taua e peifo i ona pamanino atu i le tō whaafonga mua, sa whaile re-examination sa o maua atu ia le kolosia a merchant, Richard Merchant. Ia i le taimile nā sa o maua atu aila na kolosi, e toi tuli loa ia le suinga o le maua Marie. Mana tua whaina sui, mai le maua Marie le afi talatu ana nafi. Leana toi kolosi, leana kolosi ai Catherine. Ia o ina leana sa wai Marie, ia toi sui a tola na mau, ele i se sela na tala le na fai leo o ia sa ia i o masam ia ma mea umai na ta ua sa sui umai Marie inala na famatalanga na umai ala na nafi le tai au ia le tuli loanga ma le famautu ele tamaitai lo ia Catherine o le tuulanga i le swinga o le molimau a Marie ia ai so ai lo ma Richard
O ina le na se so o mai lo ma Richard. O le tuli lo fa le na Richard ia. Fa mautu ia le tūlanga o le fa maonia. O le swinga le wa yai, le wa vai e la tau. O ina la na mata aina pe off track mai ia o fa ngatu le na upu. Ia le maua amari e wa mau mea wa tali sao le lei, ia mau mea wa tali le yai. Ia aina tele ana tali e sao na tele i na yai o e sao na pressure ia leo le whaamatalanga. Mantua fo, e tolu ia whaamatalanga ia na sa ilia ile suenga. O le whaamatalanga mua na whaia he nifa. O le whaamatalanga e lua na whaia e tō masi. Whaamatalanga ia o le suenga a le tō whaali o whaatau malama. Whaamatalanga lo na tolu. Ia na whaia loe leo le e ta wai wangalo sa ia ka ikaling ngos kama lea. Ne ta wai leo sa la tau whaatino e lia ma leisi leo sa la whaatinoa. Ile taimi fo ilea ua abatu wa iloa ia moni mau ia e tolu i leo ma le tō whaali o le toe whaamautu o leo e toe sa ili. O ina lea na sui, whaamatalanga la na leo. Lea na sui le sa whaalau i le aso mua. Le aso mua ato mantua whato atulai mari. Le nga keep evidence ai lumo le court. O lana whaamatalanga le na o le whaamaumaunga leo i mea ia na toe o e sa ili mai. Ai question ai loa pe kolosi ai loa ia. I whaamatalanga la ia. Lua o he nifa matau masi whapenafo le whaamatalanga leo. Na confirm umalai Emery. Ia whaamatalanga ia tau masi mahe nifa. O ia sa iai o ia sa iai masam. Sa la waku le pasika. Sa kukul fale papakiu. Whaasanga ima le mamona. Ia e o ai mea ia whaapea na ta ual whaamatalanga lea. I tūlanga le talawhia ngai sa whai e sam. Ta ua le suafo le whaipule i afpule ai. Ia mea na sa iai. Sa siringi ai e lo ia sa confirm uma mai e Marie. Mea na sa tutu. Sa ele aini mea whapena sa tutu. Ele ai se mea whapena na whai e sam ia te ia. O mai lo ia Richard Martins le ke mau atu an nafi. Wa matala na hotel watu lo e no folo ilalo Catherine. Wa umala na kolos. Ai tula ile ali Richard. Ia o inala. Na confirm fo ia isi mea. Confirm mai fasilia Martins ele fasili le tulanga ato uma talanoanga ma whamatalanga. Ia mea na fia mana o mia ele lo ia. Sili ai taipela le pressure inga leo. Pressure inga leo Marie pe whamalosia Marie. E whaila na whamatalanga e sao ele iai o. Ia o le si mea o le pressure whamai o le pressure leo matu watu le whamatalanga watala ia te ia na o le sainia. E kasi ala le fasili a Richard nga whaasolo mai nga line of questions. Na toi fasili ai lo le ali lo ia Marie. O whaakolu nga mga confirm. Whaatolu na manao ia Richard e confirm o le ale le sa o le pressure le leo. O le na utango tu si lalo le fasili. Just tell us about the pressure that they put on you to change your statements. Say tell mai ia te le whaamalo singa leo oe na tu watu leo ia te oe ina ia sui lau whaamatalanga. Al tali lea te mai tai o Marie. Tu sa lau whaamatalanga le sa whaia salali. Tu sa lau whaamatalanga le sa whaia salale ma elia. Sa au tau iai o tele iai. Ia whakula leo o Martins. Awala mea leo nga whai. FMI. Ia na whaamau umai leo i lalo lau whaamatalanga lea. So that was the question na ese mai le line of questions. Ko ia wakulo leo isi Cecilia Martins. Ia FMI lo ia let's Cecilia FMI. You weren't telling the police that you weren't present. O le ke fai leo e kele iai. E kele fai leo e kele iai. FMI sa o le. So you tell Catherine that police put pressure on you to change your statement. Ko e oso lo Marie lunga i le track fa mai sa o le ai mantua o le o fa ma wina i fo ilana tali I wo pe ese I an tali pe fte na e sa o la le re-examination I fo ni alena ua makwa mawala le mea nga on and off le ai ioe sa o le ai ioe na fai fo iala ia
ia mawale nafo na ne ia foi fala blave al vainga defense ya ile lo ia leo ile fainga wana fesili pe foi le general ana fesili ile tu sa ole mata upu le pe ona ile kolosi ave malitali ya wafo yole na fesili ni lo ya re-examination na ya ole femela lo ia na mama ola utali le ai ola sa onga ola utali la lo fina ngalo la sa onga ola utali ya fa pe nga ya tulanga na ya nafi ya ole tulanga la na tu kolo ole fa sala veina lo ia le defense na kola ilo na tarsanga ilo tama ilo ia le na mo se 5-minute break se 5 minute ai se itoe alwa ko failanga mele ole toe va ai na fasili ma me umai ile tulanga ila na molma ile la re-examination ia umalola le 5-minute break o mai lo ton o mai foi toe fai foi le fasili ia over ai tu ele otali le ma ya ele ai ia ole tulanga lola na ai tarsanga lola inafo mole itulale lunch break ina ia o ia famasinonga ile lunch break ai se ia lu failanga valuation ia o tele o mala malama ia wa o mea ia o me kokia falo ia lu ko fasili ba ai nga fasili male kali alanga pawala la fasili na faiale na fon nafi ina wa mata wo mai fafu ole ale me wa kola ile o mai lo tonu sorry Sabea o mai lo tonu after lunch break wa umale le tau saminga le audi o mai lo tonu ai fai lo male tal sanga maltala le na foi lumal famasino ia wale ai ni fasili le prosecution wa fasili le prosecution ia fai mai fai sound nga tala sa ia ele fai ni fasili ia fai mai lo maltala tala sa ia wa male moli ma wa mari wa il mol ma wa mari so ele ai la se upu fa pe wa fale au ngal mol ma wa mari wa fale au ngar korosi o wa fale au nga ia fasili lo ia defense le ai ole la tu maule mol ma wa mari langa evidence lenga keep evidence at the court ola fo tu mau ia tali o kolosi lo ia ola fa ma wina el famasinoga ma fa pe mai ia lo ia le fionga le famasino ia esilio na nga i mai fafu ia 2 minutes ia discuss ai lo ia mama to le ia i mari ia mali ia le va pe like 5 or 6 minutes na discuss ai kongo close le court ale ma ti fafu ai ta fo ta ape mai lo ola ofisili la ya le nafo na sawa le nafo ofisili lo ia fa ko ole alme wala inga calling e ka ofim fa muta ya ofisili prosecution FMF apele nafo ya it's better lewa maua le fa maunga le ila natali ole ioe ele I pressure inga ia ele ole ngai lo le ko further ko ngisi questions ole wa va ya to on and off ile ai sa ole upfa pena so ole ngatana ole fa ngatanga na wa nafi mai lola ile ona mafa la fa pia o mai nel ya wali le ya tawa ai se moli mau fo ole atula ya ai ese fo malo va tai tau tele na o mana tu atu pe le avanoa e sau no langa le sa tapua mai tau ia me tonu le potu fa sino ma le te yai la na ta wailo fa longo le na la tuilo se fisili ole mata pulu te fisili e pena tau ia ndi mai fo fonga o lo ia me se fo le fa sino ma le tu o leo ele mental capacity o le mai ta ile pena iai se taimi na feai is if it's also on a psychiatric report or assessment mana tua leo te vava e tu nei le talafa solupito le teine she's vulnerable ele mautonu feme ia I lana moli mau atonu sa te tau na faia se fuafanga fa pena se fo mai fa pitoa e lo ai le mental state mana mental capacity o si teine e wale vai na umala onga ile year 9 fa ai po ma fa le to lo le fu ma to lo to sanga se ba to fa fonga le tunu to lu to sanga ti il na te malo to fa le to lo to lo langa le ota to wo they're on the records mata u to no mo ma ala so to nunga yai ile me po o ia
ia le tūlanga o le whaamisinonga Samoa, ia polisa I lilinga fo ia wa o mea nei e tauna whai. Mal whaalola. Ia, moni a oe, ilo tātou le nā manatu. O le wa tātou wa ai I le moli mau wa whaatino, wa give evidence, wa kolosi, o le wa tātou wa ai le tūlanga lea, I le tamaitai o Marie. Ai, I tau anu manga al whamasinonga. E le ai ma se mea na whailoa mai a mea o lea luatu se fō mai e fisosoani o na Marie e yailo na I tū lea o se tūlanga whapena na pau ale tūlanga la mātou te wa ai o si whalitua. Le na latu e fisosoani le nofo ai ia Marie. Pe o ia le na le sa nofo I tua mai. Ia ele ai ma se upo al whalitua e whaia ia Marie le taimi o lana mōli mak. Na pau ale mea pe o se support person foi lili. Ia e mō le taini. Ai le ai ma se tūlanga whaapena whaali mai ele whamsinonga. Ia, ta ilo le atawa. Po le mea, o le whato a iloa I le whaafita audi. Wa o le whato a give evidence, wa kolosi, wa we ele mea, wa e mangpua oe, e makua put pressure, ia, e pressure e lo ia I lea KC, o ia defense councils ia le mōli mau. E makua vivili, ia wa e sue foi le saidale. Al defense ia o le ala wa faile I tūna le la fato a tangia mai I lole mele al tūlanga le se fo mai ma le mafau fau e peio na isa noa e le se tūlanga fa pena na fai mai el famsno Ma lia le wa o le tele o whaamisinonga I nei a whatu wei fo ia e eila ia leo le vaengal na whapea unfit to stand trial because of her psychiatric mental capacity. Ia au te loele o iai ia se fufuanga whapena. E wawa ai fo I male lofo I le tamaitai. O wā o le mea la lea lao o mai, the instability, male mo wai o le tali ma mea whapena. E ama tu I lava fo I e lo ia o le defense legal team. E male mautonu ai lava. O le la le mea na a mata ai le taia o nei. I te tonu o le whaamisinonga. Sao noa. Ia. Na matale tar se fulu. Toi se fulu le se fulu. Awa matau te tonu uma, wa iai ia lo ia uma le defense, fa pia foi leo, wa iai ma tatou leo lo o ngā lulu le whamasinonga, wa iai ma tangata e whaafoea le whamasinonga, ele ia o maile le sui le stala ma le whamasino. Ia, wa iai foi matau le au tapua, o le eto atele le au tapua ia le vaeng whaafai le fast, le anga ia tu e tapua ia le whamasinonga. Ia mal tatou autostala. Toi se fulu ile se fulu. Ai call my loa e o aku in chambers. E o atu I tua ina ia tala noa ailo o ia male fionga te mai tai whamsino. Pe a male talo se fulu minute. Ai anga I mai e toi anga I mai loi tono o le potu whamsino. Ia na ona taunu o mai ale fionga ia talasa. Ia fatula I whamsinonga ma tauno nofo I lalo. Ia mai fo atu I whamasino mwhapena fo I le fionga ia talasa. Ia ona tūla I loa leo le prosecution. Le fionga I tamaita I loa ia mai le tua leo. Ia le nafo. Ia maavela na tālu sanga I luma. Ina ia pe mawhai. Ona tu mai nei ma le weekend le nei. Se I o leo. Ma le lātou I tu. E sort out le lātou lisi o mori mau. Ona o lewa tilo. Toi lua vai aso o le mata upule nei le atau. Wa uti le taimi. Le kai pe ama le valu mo le mau le wa. Ai fiku se fulu mo le mau ia fiku wongo mo le mau ia. Fatulanga le lisi o mo le mau leo. Ia o le nala uma loa talia ele el famasino le tar sanga le nafo. Na faatino le ngana peritani el tar sanga le nafo. Ia uma loa talia e talasa ia mfaapea mai e loa na saunoanga. O le a malolo le whamasinonga matolo po atu se ia aulia le asolua o le vai asofo. O aulalia. O umalo wa kulunga alu kua le whamasingo a leo tutua tapena mea lo ia ma o kua savali sa o kua iali nafo. Wa peina o a ule taimi lea. O ilai ma umalangi. Ele 11 tanu atu langi. O ta savali sa o lo iali nafo o fatulua a nafo o le a sa o alau application. In Samoa. Fa Samoa mai kia o le asa o alau talsanga le wa ave lumai fa mai ia. La wa talsanga atu ina ia tu mai le ava noa le se matou discuss malo ia le defense ma matou foi. Ila matou lisi o mori ma. Ona o le wa tilo. O to e lua vai aso uti taimi fa kula le winga o lau tala mai ia. E ia le tūlanga foi le o matou mau tā ua
e ono au mai e whaatitu ile pusa o moli mau ina ia mpea mana na o defense la tau te kolosi ina au moli mau fo ia la tilo fo le defense ia ele yeini la tau facilitele ia ole a file by consent ia ole mea la le na le na tupu nei le tai au umalo ko sa fafu you know ele la ngona fo ile ka ke fia manga su e akili a pole angisi mea le vai liu le ia koe momo e aku i o ile kule ile o leo la ngofo mai e fa ia inspectors la tona le fa solo mo mau ton a leo matapo ia case le kapa mai le lo ia leo ala ngofo mai o ai o e po a ingo meanga o te lo lo fa to say fai mai wa kele imala mala mai le upule faila by consent o fa kulo say fai mai se to fa ta inga ile mata ile upule o te fia mala mai le tu ila total tal sanga le wa velum e fa mai lo ia abatu lo ia moli mau ia la tilo ale defense le ngila ko facili ia wala ko accepting ala va moli mau ia pe fa ele o tu ile pusa o moli mau tu facili e defense ia o sa lo ali sa ve o ngala le na mau tu sala fa yungal na e call la solua le mata malo ta ua tele le whanongolongo pea, ma mai tau pea ia le turu au ta whasoa i le tulanga lea. Ina ua tatalo atu ia le defense ua le malutia masaunga le mari i lalo le vainga leo. O le a le whaiunga le fionga i le tamaita i whamasino na whaia a o fea olo o ua iai mari i le taimile nei. Ole tulanga le na o tele ia i le fiafile ali le atawa. Okay. Mana tu ole fiafile po la kalaka le fiku. Ole ondo. Anga il fitu. Ole afol fitu len fata ape ilo ina ua call mai o talane ina o mawa. Call mai le fionga ya talasa tapuni umale poti famsino talasanga i leo vili le AG amai se fautuanga i se mea e ono tu uai i ale molimau. E le te mawhai ona toi ave i lalo o leo. I le lato vava inga. Ona o lea ua e sui i le molimau. Le suinga na le mau mari. Ina ua maa ua le suinga le molimau mari. Ua pressure i e leo. Matusi e leo le whamatalanga watu na le saini lava. O puna na whao ngai tonu o le whamasinonga. Ia o le tūlanga le nana iai. O le taimi nei la. I lau tilo an nafi. Mantua wa umal mol mau mari ia ele o toi ai se tulanga foi lele ta ilo po te tulanga foi lele o le toi ano tele le security e toi pui ai o lele ia ve le mol mau na o le senofoanga o le lana o ala mal fali tu o fifi au le ta ua na mato va ai le famasinonga o sa vali mai masi fali tu ale ia male afio male sunga fa fianga inga ia o lala o le o mai lo ala terminate po fe ala o no foi el tamai ta o mari Tata taula ave uka i moni ke matamaita isa e. E la waisanga lo saliu. La waisanga se lo saliu mai. Tata la no le fatulanga ina mai mal fa solongo o moli mau a leo. I la uva ai. It doesn't look good for the police. E a mata mai lava i le fionga le komsina. Ia o lo fete na ipea se ia o mai isi moli mau. O le mea lava le o lono winga, o la sa utoltununga, i le whaatulanga na mai lea, o le whaasolo pulu mai o mori mau. Na amata i le komsina, whaasolo mai pe o mori mau te tele ia. Ai whaai u inisi mori mau ia o le a whaanga solo mai nei, a whaila a mai by consent ia mori mau nei. O lono winga e ilo atu e defense, ia tangata o lo ia o lato so tanga i isi mata upu leo te fia fasileo nei. O a nisi mata upu le case nei o leala a matano to ilo ma wha uau le bas fo. Ia, o le tūlanga le nā ele i wha manino whaatasi e le tua leo ia tūlanga uma. A wafoi o le es malu malu pui ala la tau foi mag. E manatu a leo ia whato a give evidence la wai tono o le whamasinonga. Ia mailo ai, a le whaasolo mai ngau o moli mau, i lau mai tau. I cases uma, o le mea le mua nga i el whamasinonga i se hearing. E mua leo, ai se a ona o la tona handling at investigation. Ia, e mua a whaio se mea a fia in la umarosi, e mua foi leo, e whamatala le tu a inga la. For example, e whapena whalai lau tatonunga, le mea na lai ona mata fofola mai ai le
le whaasolonga o mole mau ia, e mua leo na lātou whaia le suenga, e to e whaia le defense, le suenga leo, pe moni, pe le whamaoni, pe corrupt, pe a, ia le an tātou whaafonga iai, ma tātou whanongolongo. Ele I whapea ngā whewheiangi upo al defense. Na matuala lafoa I le matanga luenga o leo, ma le afionga le komisina. And at the end o ngā mea umai kurikulinga ma whesilia ka ilima ka ifiku ia aluaku. E ia le tali ale komisina. Lo wale na fina ngalo, la afionga le tamai ta ilo ia. Ai le ole mea le nana tupu. Watata lo uma, ia whapena ia tupa. Yo isi le whai milinga le lo ia le, wanga le alu wa alu fa nga mai ufa pe ngai ke pepelo o le malu o le malo ele ai sa nga luenga na fai le investigation a ko alea sa ta tauna e alu e yaki phone records upu o manga sa vea ngalafo I leo ale talia leo at the end ole how many questions I ko kongo le li all mata apulia kasi arka lo wana finangalo ai le se mena na tupu o leo wa mau o le sitalia leo o le wai luma alfa masinonga la mātou mau. E le fo ese tūlanga la mātou so ngā ia eva ili mea na, e le o iaiso na tā ua I tono le mta upu le wai luma alfa masinonga la mau. Pusa o mea fa pēnā I le whaasolonga o moni mau. Ai, I le tūlanga fo I le maitau, ma mātou I tū I le tūlanga o talia leo. Ka mata I lau wa ai, ma o lau fo I tilo. There is an element that is lacking in the police's preparation because it's damaging to their reputation. I toi ngā tali e au mai whapea. I don't know o te lei loa se mea. I don't remember o te lei manatua se mea. Pa u mai la ia lea. O lesi leo le luas fulma le lua tau sanga talu o na tautua. Ai na te le wha ngā ina. Ia le notebook leo e wha manatu matusi ma wha mau mea nei, la so tal tununga iai. E iei se vaianga o lo o tau lape ai I le tāpenanga leo. Okay, o le tūlanga I le tāpenanga leo. O lea wa au mai I lunga e whamasinoina I le whamasinonga. Au mai lea o le whasiringi le defense pei ona e tā ua. Na lātau tāpenanga. Whai o lai tal tonu le defense le iese ngā luenga na whaia, e le I whaunga inga notebook. Lea wa masaa ua mai I lo la tilo iai o mea ua tamasani iai tātou li poti ma le ngā luenga tusitala ma le whaosenga ina o ngā luenga leo. Na wai lunga o tala na utusia. E ave sa wai lunga upu. Whai anga lau e le isa ngā luenga ngā whai ike le whaunga anga le aole atoanga o le whai unga. O le whai unga le tamai tai whamsino. Na te tilo ai pe o le lei. Ai ile fatinonga ngā luenga ia leo. Well, e iai fo le vai le tu vai leo ia I le lātou me totia, le lātou aitia, e makua ile malamalama I kuskala, e makua le malamalama I tātou, o le tactic, mea uma, e iai fo whapena for the defense, so I lo la manatu. Ele o le tūlanga tā ua le nā, what is important is o le ale mea ngā whai ko kongo le court, o le alfesini na lafo, o le ale talia leo. O le whamasinonga, o le unga al whamasinonga e au mai le tūlanga le amal mta upu le savea. Ele I whailo mai nisi o mata upu o le alo tea I le vai aso lea. Ma nisi fo I o le whaasoloina mai o mori mau ia la. Ai, au tango e toi wha tepa o I tualango lewa I tono records men nei. A tonu e a fia ai I a povi. O le a fia le tupe. A fia le whana. O le alu talitununga. Whamata e alu ono mapuna e ai ma le conspiracy to commit murder I ministasi ni o le kabineta. Awa o se tasi leo vaenga. Conspiracy to commit murder ma conspiracy to fabricate evidence. Yeah, o le tūlanga na la whai na ta au whamatalanga I a Marie. Ile taimi na give evidence ai, whapena fo I leo, sa whapena o na whamatalaina I au pa au longo I tino, whapena fo na whamatalaina I tupa. Ai le tūlanga o le vaili le taimi nei, po o a issues I ala o mai e whasiringia next week, unless I give evidence at tangata I lumare court. That's where we get our report from. O ina tonua,
tātou te au mai ei. Ai, o issues na o ka wau se ia whonga mua. Na wa fionga le atawa. O issues na langa lawa umana ta ulu mo alfa masinonga. E sa oe, la foi wa iai ina ia le mau atoa ilu mo alfa masinonga o whamatalanga o mea malama le ia defense councils. Malama uma fo iai le tua leo. Ai le tātou ai tu vai mo le reportina. Ele fai esa tātou manatu i le tūlanga lea. Unless it give evidence, question, we report from there. E toi sau mari ilunga i le vai sa fōpa ua ngata i ilan mon mau? Ia, ua whaamuta mon mau a mari i le silanga lea le fionga le tamaita i whamsino. Ua ngata i ilan mon mau mari lona wingala. Ele i se whasisilanga fo ile le whapea mai i toi au mai mari. Ele ilo fo i mātou. Pe i se whasisilanga whapea i se mori mau nā alu mua i toi au mai. O le mea le iloana, o le mea nā alfa masino ngai whaafuasia i an whapea mai. Ia, ole te wala au atu mon maulen sa mo molanga e me ia fia fa manino. Pola le sa, o le wato e sa, le wa sa mon maule ai lo a ko le me le nga e serikali ale e ka una fa manino. Ia me umalana e le fa masinonga ala na fa solonga e le fo i mal prosecution le lato fa solonga mai nga lato mon mak. La e ta ua i le vasu le te nei le tātal noanga. Lau whai atu ai. Ona o le ngoa o le whaipule a limongi lea o lo o a ngina lava ma lau manu ia, and it's also on the record, it's been spoken over and over again, e te tauona mai e whaatu i luma o le pusa mori mau. A lena e taua, o se tasi le na o mori mau mauti noa a leo lo iai, lea se teimi o lewa i aso e te talitonu e ono tulai le sunga a limongi i le pusa mori mau, po le witness box. Ia, o mawatala o lo i le lisi leo ia le taufala le pule. Ai, o le taimi ma le asu. Ia, o le mea na ele i whaalia mai pe whailo mai fo. Sa siringia fo ia e whapea mai leo. Ia e whaasolo kwa mon mat. Ia, o kele fo yo mea. O kako over fesidi. Ia, o le taliana leo e whaanofo mai e tātou. O le mea whale na tātou te maua mea tātou reporti. I le taimi tono awa give evidence at tangata. Yeah, ma question ai lo le defense side. I le tulanga le atawa. O le taua malau manu ia i le tele o isi whaasalaunga whapea na waaia. Ia langona whaanoa emotional feelings o le a fionga le tamaita i lo ia. O lo tūmo leo. Ia teima le langi le nafo Strickland. La sau tilo ia ima sau wa ima lau whauinga ina. Pea whai e sao na matua tutulu matangi ia le tamaita i loia. O wa malangi le na matala noa nei te au langi from Talamua. Wa matala noa nei malangi wa mawhetau. O te tūlo e whakaula o ki ngā ia Lucky Foot Town. Ai vili mai loa langi a te whai mai. E kei loa oe lele walu kala lunga wakangi masusu ia. Ia le inafo i tono whamasino. O whai ako. O whai atu ia o le alale me whai aku ia. Ai whai mai. Ai vai o ka faku ele ai mase me fai yo ele ai mase me fa pena ia o me nei na o vai ia o vai tau na fam tala ina tu la ia vai nga ile taimi le o le la fol facilia Marie saule kali Marie le ai ko la fol facilia saule kali Marie ko attack mai ele defense side ma fai mai ele o sa o fucking on facilia le al prosecution o le pe general le facilia ka nga anga itonu facilia tu ina tu le mai fight facilia e atangia ai o le re-examination me le fai e kaunga avele ansa fesili ma le talia loia le na fai ngau vai a kuai ma le power memory o ia ale na fo na fai na le tu e toe mafau le isi na fesili toe rephrase o le upusa anga rephrase na la fo le upuna ale na fo I will rephrase my question e lai toe mafau o le ale tu ai ngā vala e ta weo na watu fesili e lei mangi loi maka whamole o le umakua i ke le whasalalaunga i loi maka sikengi o le ina. Ia, o le tala nāne ia taua. Mā nau whaftai o whapea. A whai ua tangi ia lea fo ia le tamaita i loia. Ai o se an act of frustration fo le manatua o le malosi o le whinaunga. Whale tu la whono le fionga le tamaita i loia o lo tūmo i lato. E whalango i le malolosi ma le quality fo i o mori mau leo. Awa, lino mai awa i le whapea o le tōtele o mori mau na sao i la i leo se mea. I le whapea o le tōtele i la tō
ona whaapele ia wami o tonu le vaenga lea, o lea la. A whaila o le a hand pick pe by consent ia mori maulu aso lea. O le ringa o tua i lisi vai aso, o la lava e totoe lisi tolu se fulu. Pe o le a whai fo se malianga le vao le fionga le tamaita i whamsino, ma lo ia umane e lua o le prosecution ma le defense team. Ina ia ilo mai na o mori mau a noa e tau ona fasilingia i mata upu ia o le a nginga le vai aso lea. Ta o le ala sa noanga le ataua. O te iloa o le upu le na o le mea le na e o na winga le na o le upu discussions. Le na fai mai e ata o le nafo. O le ala discusse mātou ia matilutilo le mātou lisi o moli mau. O le mea tonu ale na o te iloa. Le mi nai, ma o wha mautino atu. Na o toi maua mulmuli ane le tala. O le tūlanga le na. Ina ia, wa leo koe lua vai aso geis. Ma aila iai, so le kai moli maua leo, ale koe lua vai aso. Ia o longo winga o lewa tilo i le taimi. Ina ia mawhai o na uma, ia o lona winga le a whaila lata o whetara no a inga le mwhemalam la mai, ia ma ioe ma le ai, ia nisi tu, ia ma lia fo le defense, pa pea fo le prosecution, ia ni au tasi se wha iunga tasi. O te lol tūlanga tonu ana e mini, ia le whaupunga lea na ave, na laio na ave le tautanga le whamasino. Ia ma o te tonu fo i, a whai o otul vai aso lea, ai whaia ia se whiutanga inga whapea ngā i le tūlanga o mori mau. Ia, o I fo I la whai ai, ia ni tūlanga oni deals fo I lele. O wa lewa tātou tilo ne I le hata atoa o le mea. Ia, ma whai ai loa whina unga murimuri po final submissions a leo o ia fo ia alo ia I lewa yaso. Laso tanunga. Umalele ia le tolu vai yaso tātou wha ngā solo le ia mori mau? I think o lea wata mawhai whamasino ngai lana lona maalosi iai ina ia mawhai ona wha muta le mata upu le taimi tonu ma wha mae a tiulanga uma. Ia ma o e moni a oe o le a whai fo ini tanoanga ia mani whiangai ngai le valea ina ia ile tiulanga wha pena I le se whai unga le whamasinonga. I le tiulanga o le wha ngasolonga o mol mauolo ia nei. I o ka ko ianga penga I fa malama le ka ke wa ku ka ko va ai ku ia mea umane a ka pa ia ku ia e pe I se me o ko me ki pe si pakka lo kalima vai lele ile tulanga foi lele ele a watu le tato va ai tu atu le fa malama ia e pe o nai mea na le ataua a re con le application o ka mo e mai fa fo ko kuli mai le lo ia fa ia o le hal me le la le winga me le la le winga le upu le ia o na le e watu o tato li poti na ia tau manino e sio tato watu no. Mahalo whaftai I le au langa ma le tautua. O le ata se ese mai le whaansinunga. O langa o le ua malolo ma tāwalunga mea o le nei aso. Se iau lia ia le vai aso fau. Ai, le tāpenanga le tato watu no o mo le whainga palota. O le ua fitu ia pati whaufai, ua whamautu mai, ua mai ona le stala. Ia ma ua sauni atu. E tā pena e whaatino le whainga palo, tamasa ili o lātou sui tau wā. O la sau tau whaalongolongo atu wā au te iloa, lea ua malolo. Ia ele malolo le lei ala ua fionga, e tau whaina e isi vāenga. O la le tūlanga tā ua o iai lau sila, lau sila I le whainga palo, tama le tūlanga lo iai le tātou le stala, le teimi nei o vave matamoe I luma ia lea tūlanga. Ua makua ko akele ka kai mai le aso tasi pe aso tolu ai tai fa afe tangata le stara I tun. Ola makua ko mukumu wa kai ile to tele o tangata. Ioi ile tama fai o atu le stala vai le vave na oso lunga le numero. Ya o vanga fa fai pe na eta o tai au le loncha I le Samoa le papats. Le alo la to fa salama o fitu ya pati la o fa longo la wa I tai o le stala. Ya, ole ai le tu ainga tu langa foi lele, o lo ai lava wa ya langa kai loa ia me le fast ia langa live ale fast ia le morning atu nga la tu sui. Ya, ole si vainga, ia ele ai se me o fai loa foi le. Ai au mongo mali ia kwai por sui ia por ai ele fatino se la tu fasan langa. E pe al fast ole e ala na tu loa live ai atu le momoli atu sui fai puli. Ya, ole tai me le foi le nei.
wa le mana yo malo lo le ko si tata o ta ya e vai po la le fina ngalo la me ngala inga fi alu le paloka ai anga va ioi e tau na fili tu petol tata o tunu u ila na palota isui anga va mo le tata o tunu u mal fainga malo mal pale mene o le atula i mai pe umale le fainga palota le atau o tulanga na le la ia la se to ya sia to ngole sa ngofo ka ko i le ko le case le talo fai malo limas football tasi tu malo a fai la fitu parti fai ia matofu ia le parti fai masu ia limas football tasi i to tolo i tu malo ne o lo e tilo i fai pule tau va e tolu se lau limas se football fitu o se sila ia o se fai nga palota matautia lea ele tala fa solo pito lea tunu ai mai se o le tele o parti ia fatasi e la masui tau va nei o le asa tilo ia i meo strategic planning for ia le parti ma le parti pe ele o ina ia atoa le limas fultasi o la tau sui ai na o se vaenga ina ia sili atu le balu ina ia faita wina malo io se parti faito no le palmene ia ese ia o fuafuanga a parti e fa pena e ngai pa ki fo la fa pe yo ka ko le fa kwa amaka ya ama war ka ko varu ka ko le skala ka ko woi kam fai ku ya ai ele tulanga fo ilele o filfilinga tata o tunu o te fatu saina le pa lokalingi o se pa lokawinga esi awana wa esa no mai le atawa ile tulanga to tele la sui o le atawa mai le limas futasi i tu mano wasa wai le kala foi le fa fingi o kai powerful kai powerful kele ya samui ya o le tulanga ta ua le run ai pe ya na ufa yatu o le tulanga ta ua le paloka o tangata o le ale langona o le sui mo ona tangata o le ala na fatulanganga o le mea lai ona tauva o se fa o sofianga o tato wa la fia o lo o se fa o sofianga na o ia lava malona manuia o se fa o sofianga o le tilo ya Samoa mo le lumana ya o mea umana o le ata fesiningia o le le tala le sui ma le sui ya wa ma ngai ya ko kele sabia ai fai mai lo la fa mai ke ro le ko lu fa ngale ngau ya la le waku mai e ka mai ka ila le ar ko la wali ia le nga pepe se fa mai la kules e fa pena le mea i lo tulunga le fainga palota matautia le o tau sanga ma le tala fa solo pito le atu fa mata e te tali tonu ni fa i poiponga le a faia i vau parti nei coalition government at the end of the general election fai poipoi le si parti ma le si parti ia ma fa pena la so tal tulunga lo va i wotele ia parti fa fai nei e ono tupu le mele na ele misi le ya tawa ai se la ngai le fa pe ya lu uma ku le kol sul lima le wai o sa uma kol sul lima ne ai pe kol lua pe luas fulu pe fia no ele fa pe mai ia le wala vaka ko le wa vai ko lu su valu su ia wai ai ele fa pe la sa uma lu su valu nga so if they want to form up a government from their side it's a taula on tilo tulanga na ia fa fitau ia la to fofuanga fa tatia ana batau mana onga mea lava mala to plan ia nga mai fakasilo la ia le pe meleng fa ia le SNDP mal fast ia mana ia tele wa pe o New Zealand fo le lo matala ile tula fono al coalition pe o ia le national law te tai Christopher Luxon ia o le New Zealand Act pe o ia David Seymour ia mafai poipolo ma le toi ina Samoa le matai Samoa fo le ia va vasa mana ia Winston Peters ma New Zealand First tatala no ia ai te tau o te ngata le teimi o le whainga palota tasi le vai teimi o le tausanga e tau mia ai ma sa tia le ai tau o te ngata o mua o le pule whasao o le ua whai lona ainga aua lava ni palota sesi o le tangata o te whai atuai o le tangata le nā tātou te o lango ma palota iai o ia le ai tau o le nā tangata a le ainga tinga ana le mana o palota o alanga o le saunoanga le sao le o malele
o i tātou te o lango. To tonu o whainga nuu o li ima whaipule. O le a pipi i nei fōi le langona fōi le ina ia apo le sui e tōtasi. E la lango iai, ai whata whea le si sui marana i tau. O lea fōi e fia saini lona pepa tau vai whaamauni ai. Lana monotanga. E le pule nuu whatasi ei ma le sui o tamaitai. A o fiu su e o le ai. La aso tantununga e ona tū lai mai fōi ni whawhita uli whapenei. Ona e mai fōi leo leata. Wa mamori e lesi sui i o ile whaamsidonga. Sau malolo, le aise palota e whaia lesi tu malo ua tasi moe ia le tu malo. La aso tantununga e lea vaenga e ona tupu. E tupu. E le mawhainga asa. E le mawhainga asa. E le mawhainga asa le mea le ataua. La ka ke ai e fo i kai o. I le stala. La e whai mai le upu ali. Ato le afoa le komisina o whainga paruta. Awane i e sau fua oe au mai fua le skanga kai le skala. Komiti. I oi. Awae o le tūlanga le na. Komiti. Ia o mea ia wha pēri sau. Ia wata tawana ta mamailu tata watu nuu le tūla fono lea. Awane i sa tia loa ia tau. Awa o inai te whiriwhiri tono a whai le manga o alisa o ia i le sui o le manguia ianga o ia. Whawhea le ngu a kua male ku malo lea e whatatali. Maisi tangata ia la ngatasia i le tūlanga lea o le sao o le sui i lona leo e wha leo ai mea e manuia i le tū malo i tono le palmene. Stasi vaenga o loo iai le popolenga o le whaata wina o le palota. Le voina sao noa lau timu ia le minsta wha wau minsta o tupe. O le popolenga i tupe ia na abatu nei tua. E wha atoa iai le miliona numero tolu a isi o i tu malo. Nei o lato wha ngaina i lato wha tosina ma campaign. La lau tali tanunga. Ta whi fo i se tele o le mau wha msinonga. Ona o le sori o le tula fono o le whaata wina ma tui nātu o tupe. A o le io o le whainga palota. Ea o le tūlanga lea e tautala fo i male tūlanga fo i lele e loa e iai lava whaososonga whaapea i so o se i tū malo ma so o se tangata. A malul fono whaavae i lana tūla fono na whaavae ai ma le tilo le taiala ma mea lava o le tupe lewa mai taimini nei o poloketi mo le manuia i atinae o le tata watunu. E la ia se mea la sa wai forkai kai fongo le whaipule le ku mai whai mai. Mai se luas furu wawhengan se i whai e nga engo furo leo o e lea le sui. Ia ma tau tupe mai. Saingi no whape ave whai e paro kaskama. Le ai. E le ai se mea whapena. E le ai se mea tawana i whapena. Ma e talo sia a le atawa. E le tupul na mea i le taimili nei le tata watunu. Ia awa o masani ai. E umana whai ia tupe o le palota ma le whaatosina. Ia ona to e o foila ia lea whamori tai ia tangata i le whaamsinonga. Tātala noa i le tūlanga wai tele mea na oa uina mai i le palota le lua whelua sifuru ma le tasi. I le tai to a fia ma le to tele o sui o se pati to tasi mos whati ta ingal nasa tupu le taimi o le HRPP. Ta i ono, ta i lima sui i to tonu e tau wafa tasi le i tu malo e tasi. E ono tupu fo i le mea le na. Ma whapena ai ona whaaruwhesasi ma wairua ina le palota, spiliti le palota, to e ofo i ni whaamasinonga i le lumanai. La sau silsila iai i le tūlanga le na mo le tātou whainga palota nei anga i lumanai. O te rola e tupul melna, na wai e tu malo ta ilua ta i tolu sui. E o mai le vaenga whaitasi e rani tono le tu malo lea, o la wai ai, ta ilua sui. Ia o isi, ia o lae sawa kama whainga le ia kolmong kanga lae sawa e ka ai whainga le ngā whakanga sawa e run. E iai mantua whai o wang whawhai, e ia lato sui au tu e tasi e la lato le fina ngalo. Ia le mawhai foi, i le tu foi lele, ia le wasau si kama, ia ave pe ila vanua, ai whai e le run wha tuto tasi. Ai iai le tūlanga nā, iai le sin tūlanga o te maitau e tūlanga whapena e ala ingspiliki. I le manatu o le ainga, e anga wa ala tau sui ia lea. Ia,
e o mai ele ainga le la tu sui le mau e fina utono le tu malo e paro ta sui le avelo o il vang faile ai o foi le si tu mai le anga va al matu sui le o foi la ko mo o le tu langa la le na ya e o foi fa masingonga nga me uma esa ilia se me se yeles ina ia tu to tasile e no foi malo fa tau lunga ona o le tataimi o le o sau i tua ia le tulanga o le anavatau o le HRPP wa whaalawi loa fo i le lātou whaatosina 5 se lau tā la i le tausanga atoa. A vai le 5 se lau tā la nā i le tausanga atoa. E fitus fulu tolu tā a sene i le aso. O po le 5 tā la mana i sene i le vai aso. Ia ma le fast fulu tasi tā la onos fulu sene i le masina. La sau tanga i masau sila faa le tangata tu stala masani i le kawaina o mea nei o whainga pālota ma na vatau a pāti ma vaenga wha upwhai. Oe la whala kai minga ili lea tau e wha vevela i lo ke kia kama. Kai miange e whanga i lo ke kia kama. A wafoi, e anga wa a le vaenga wha upwhai i lana ana vatau. Lana fofonga whatatia. Ko mai foi a kako e anga va ala valilo mai ava ia ile me ave ilana e kis ile fuala le wai au mai pe au nga pe talfia ngai pe consistent e omi pe fai pe i tulanga fa pena so ole sila tulanga e o ye tulanga ye isi ana batau over la unga tele mai ai o akura kai me kukuma ye kwale ya se me kasi va ye ia ma o te sui foi. O le tūlanga la le nā, ia o te whaapea tuai. Mā ngai ale na watau le HRPP, ia la tau lava ia. Ia e ka kia mai. O tātou le wai ele pule. I le e kisi, ia ma le mea ia ngā iai, i le tātou vava ai ma compare po whea le mea e talwhia ngai. O sau nā te tilo iai, i le tūlanga foi leli. Sau le anga bakau, mea le mā ngai anga le mea ka ke whiriwhiri aku iai, po whea le mea e kalawhia ngai. Sau le anga bakau, mai o tai loa, e wha maoni, mamoni, e whai le mea lea, ma le e whai a fo. Ia, ole tali atu nā le atau. Alo, whaafteitene lava mo le teimi wa tā whaasoi, o lea wa te alai titi le tu lai wha, ai a vea le nei a vanoa ma le lao. Whai au ma whonga tā mori o le pulenga, e maise le tātu au whainga albenga i New Zealand nei. Ma mori a tuai ma leo whaafonga, le nganga whaaftai. O lo tuli pea ma tā ngau i o le tele o meo lo tupu le tono o le tātou o tunu. E maise o le whaamsinonga o le sentuli lea o lo o tātou tapu a i ei pea. A o lo tau taulongolongo mai i mātou i mea o lo whai. Anga leile tua i le whai unga le nei vai aso ma le Gagaifo Faiva. A tolu fo e moa se tā avanoa i se teimi po tai au. Ia po le fo i vai aso o le avanoa ma le lao e whai le tua. Ia whapena fo. I so se bea te wheta loloa i ai i lau fionga lilu mai ava. Ia pui le tua i lau soifuanga. Lue ma le soifua tau tua. Ai tā te whelo i pea. Upo muli mai lau fionga. Ia, whaftai tele lau fionga le i ataua. Whaftai fo i moli nei por kalame matango fie. Ia, mai se fo i sfinangalo mai lau fionga e tu sai fo i o tātou mata upu. Ma ua pea le maalosi a wale whianga i matiu te mawhaiva i whapea fo isi o tātou o tunu i oro o tapu ai mai. Manuia le awhiawhi Samoa, tātou wheloa i pea ma le whionga le i atau e se isi whatatanoanga a e mol taimi nei, manuia le awhiawhi tō whāsei fua. Soifua ia lau whionga le mai ava. Tai. Ia le nā Samoa, a tātou o e tāle peselea. Ia a e whaama manuia tuai fo i le a whionga a lilu mai ava, ia ai maise o le tāpua inga, ma le whaafonga tāpua mai o le atunu ina ua te alai titi le tū lai wha, i le Gagaifo Faiva o Samoa, i le nei aso whareile, ua tā walunga i ai tiute o le atunu. Love
le Casa Beds and Appliances o le tali o mana oma I o loe whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toi anangata e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand wha apea se tino fōa le potumalo lo laulau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 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 lima whāwalu ovalu selau lua 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 lima whāwalu. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sama e te resa
atua ina ia ola fia fia i le whātua tua. Ia, toe whataro whātu fo, ia ma toe au whalo whātu ia maulunga le tātu tunuu. Ia, male, malu leo whaafonga i tawhai fio le lalulangi. Toe whaafeilua i atu i ate, oi, malole soi fo manu ia malalangi, ma tawalunga atu ile talanoanga fo i male fionga a lilo maiava maina vai. Ia, tā pena iai ia tātou fo i leva yaso male tulanga o le whaamsinonga. Ia maona vai aso e lu koe kasi de vai aso peto e lua vai aso i to lo umal vai aso e lua o moli mau ai tato o sai pe tato te on sai mfatal tali e le tulanga o tawalu manga o le o iai e se amen tato fa longo iai ia se fo isi bela e talitonu o le nga iai ia le whaamsinonga i le vai aso fau. O le memoni, ia, mana, o le se singa leo tātou uma tātou whaamsinonga. O nei New Zealand, ia, e whapenao na iei le jury, ia, o le jury le nā. O tangata fo i ua au mai a mai i le tangata lau tele. E o mai lātou te whaalongolong, o tangata lātou tele malama i le tula whono, a o lātou nā e o mai e whaia le whai unga le tangata lea o lo o moli mau ma i lātou o moria. Ea o le mea mondi la, it will come down to the judge. Ioi, o le au o le whai unga, Nā mai o te tonu fo i tātou te talo i le lofa o le tua ina ia tō manu ma ia musuia fo i le anganga o le tumaita i whaamsino ina ia whaia ai ia ni whai unga ami o tonu e tusa ma le tula whono. Ia whapena fo i ma le whaamsinonga ami o tonu. Le uwhatasi mai ia le fionga i le lisatini, ia o ia fo i o la umalo masani as whareire uma, ia e pei ona iai, ia le porakalambe o oe ma le tula whono. Ia, tā lofa whaafelo i atu lau fionga le li i malu o le malo, malo le soifua mruia, malo fo i whaatotoa, i tiute ma Faiva alo filima o le leipa yaso, fio mai le tā porakalambe malo le soifua mruia ma le langi ma. I le awa ma le whaalalo nei tula o le fiafi, sa vea ia e mori atu le whaaftai le tua. O wa le se noa ma le anga leo le tua tātou te le maura ne fiafi, ia e vea fwne ne wano e whaafeilo i alo, ia tua ili pa ia la si lasi o le tātou tinu. O na pa ia le tua so lava se whatawhai taulanga, ia mai se fo i tupu mai o le tātou tinu. Tātou pāanga masani, o lo o whaafonga mai so o lava se tafona nei ke lope mana nei tinu, maua tātou whaasalango ne fiafi. Malo sei fu mo dia malo fo ile tawata fa fa dat fo ile lo so ya vilia a po le to ha fa le po lima ia ma le to si ya mata lo fo malanga mai I Australia fa I ta fo I malo longa le nei tru malo malanga manuia talo le lo fo le tu e mo se ta fo nga fifia ma se ta fo nga manuia ai se te mi fe lo ia a le vinga le tu tau mai fo nua ia fa nga malanga ia malo sei fu mo dia malo tawata. Ia, whapena, fo isi la ngona I lau fionga I le li satili, le malo, le malo. Aftai mo le taimi, langa I tā wutele le tā whamanatu I le atunu u. I so se vai a so lava, le tā wutele le tu la fono. Ana whali tu la fono ne ia pui mai o e istangata. A ole nā fo I tu la fono e pui mai ai, ia istangata ia te oe mau e whaavale, pē so li tu la fono. Uso le o kulafongo. E koe loka ia le skama. Ia rena. Oe whaanongorongo tu e I mea o le whaamsinonga le sentuli lea o lo whai mai nei Samoa. Ia, tātu tāpua I pēr. Ia, au mai. Pēno whai atu lau fionga I le satini.
O le whaamsinonga, o lo whaia le whaamsinonga whai tū malo, the district court. Ia, na o le whaamasino lava lai whaia le whaiunga lea. Ele i o I lunga o le whaamsinonga mawalunga. Fo le leo le whaia ia se jury ia po oni tangata fo I la tau te whaangolongo ma whaia le whaiunga. E tu sai ma se mata upo le tu la whono soli. Ia, nā mailo vai aso ma le tūlanga o ngā luenga whaasolo. Whai si piso le vai aso. Pawalo le mea fia wha manino I lau whiunga sa vea wha pele wha whaanga le tunu wha malulu atu. O ngai le I se malamala mawa ui e tū la whono le tunu o lo wala o maingisi. Se wha mon mulea. O la sa usi na whir mera kupu I sa wha malulu atu sa bua. E se futia tū la whono ma vaenga o tolu. Peianga o kou le si la fia a lau whiunga sa vea wha malulu atu. E le mwhingo o ka ua ko se kali leanga ele uilo ya ufufuanga le kupu I whaamsinonga o lo tupu ai pa wana ufukuanga sida pe o iau whaamsinonga le whai silange ia whai si pisi ala vai aso le nei ili nei lava vai aso sa via mara whaafunga le tunu e sui a aso sui vai aso sui masino le tausanga ia ai tele ene tu mausoli ngā tū la whono o lo tupu I tono le tātou tunu o lo a fia ia le lau telo le tātou tunu ia le besla ni ia talu ai ona lo wa le tau tele tātou ta vale la bea o le sile vaenga sa fa pisi on tanga luenga ia fa malu tu fo malu le tunu be fa watu wai le vala watu ia ilungo tātou telefoni pe avala o mai mo se fsosoni a leanga ko yo mana tua fo lupu masani porta fo tuanga masani fa mon mole se vele tātou tunu fa mon mole se ivanga nana yo ainga mana ia uo mai masani tangata mātou te masani mau ki kalangolungo le messenger ia mai inisio vaenga fo 15 ngela fsosoni ai mo le lau telo le atunu ue fa malulu atu ia ele fai le messenger por Facebook tato mata upu fa mon molo ia tato telefoni o le avatu ia so umo tato por kalamila so ngafua so lulu mas faraile e te vala au mai ia tali ia semana onga foi po se fanonga o lo do fina ngalo fie mamala mai ia le alana tali tato tunu ia o le vai aso le vai fai si pisi o le vai aso ele ngata I fono tanga masani ia o nisi yo vaenga o le tū la fono I wha mamala maina fautua ina e fo le tātou tunu ia au wale no fasila fia o tātou mauni sirani Madi ia le ngata le la wale e whalita por kalambe a tus o le lima o la vale te mea amatai lau sapati ia ua whai sinunga e ngotole la ngotole la I le afia fiulas whareile se I o ina toi ngotole la I le afia fiulas sapati po la stona I foi ora kai minga uma ia telo te mila u ngo tole lai le afore limba night club no la stona ia o ngai no le ska ai le wa o ngai ia malo pa tai le tai bi fa vano mai fa fonga fo ia le tunu ta taulongo longo taulongo longo tu poi le fa tu mau ai manatu le lei ia lo fo le stemia wo so fa io e le fili no fo mato ma fo ia le tau ma le satini ma le meke o ia ai fa le ko Samoa ku ile ata we ko ia le la ia saundo I inisio mata po ta pena ia le ia ile ata wa o le vai asole nei o lo mai tau ina le mtanga luanga le tele tatu ta vale la vea pe no ta o le temi o sola o le mātou lava titilo I le mātou vavai le niva I aso o no swing o le tau I le lolo wā o le tau le mase se o le awala I o le pua oa fo I ma le titelo timunga le nei e nisi o tātou whaapalawi tau tāwale o isi o vaenga lo pole nitanga luenga o no lo wā fia I la tō lo sāva vali pedestrians I lungo le awala ia o no o tāwali o le vaenga mumua e te tauna sila le tātou tunu I le sawa whaatu la whano ina e le ngata fu ila sa whaatu la whano ina. E pia rupu fu de tenu tātou tala noa, drive to the conditions. Lona winga, wha foe lo sa, e fua lea I tala o le tau. Ia, e le wha pia a lima se fulu, ia, kusala po le lo wā o le tau, ma lima se fulu, ia le pia e sila fia. Ua la matia, ele se fua po uma se sila wala. E te tau wana fua, ia, o le si vaenga o le vāo lau ta vali, le si ta vali.
o le sile vaenga o loo ia telo tātou la vevea, ia o le whaongaina o le telefoni, ia o nisi fo i o i lātou. O le mana mala mai tū la fonu le awala. O le si vaenga o lo vai e le matanga luenga. O nisi o tātou whaavila vele vai a solo nei mana i vai a so ma vai atu. O i lātou, ia, tu loulenga ngana whaafengo fia la whaongaina. O solo mai kongo ka vali. Medical events fo i a o lo whaafoina lo sa whaamole mole. Mōna i tātou a inga. A whai o ele o lo o yeini o ngase tu ngā fo ilea. E mana o mia le inu ina o wauwhala au whaamole mole. Whai ele vaenga le. A whai fo e te whaalongo atu o kaule seki o e anga ki fiaru whare mai. Wala au le ambulance ta. Wala au le tāwale le whare mai. Ai au e te tango fiaru tāwale o na o le sile vaenga e o nula matia i lo soi fua marasango le mua le lau tele. Ia o yeini se la tau o maari diu le vaenga le asavea. Mara whaafonga le atunu. O le kemi wo so le mai ia mai o le songa le mai. Ai ku lo ala ile vai lungo fo le tatou e pensini. Ia. Papalo lalo. O mi lo tau le apa. Kele la fa fita au le vaenga le. Ele ngata la vai mo oi. Ai mo le tunu lo tele ono no o le si vaenga fa mo le vai ni tatou tamam tina match tu. Alo ma fa na mo na tatou ainga alo fa fo ka vale mo lungo mo ko. Leanga o ele te mi o olo lato sui fu o whenga tāfo i o lato fo i malosi de te mine neona whaafo i ta vale. Whesu ia inga o kia on mi milonga o le ka vale o nise lato ele o le leile le vai o lato fonga. O le sile vai ngolo o te le tatu ta vale la vea. O lo vai perto o te lo tatu tunu. O lo whewa i o nai lungo tatu a wala. E le mawhai ona toi tu no ina o il matanga lunga le o martu la fono. Ia o le si vai ngolo o whaisto te lo lato o so la se mai mamtanga luenga le fia tu hore ke me fa ku fa wai lo e so ku la fong se ku o wa lo matia ele so i fu o le atunu lo tele i la nga yo inga mala so nga tu la fono na lo fa te min nei a tatu tara no la va nga le o lo mai ta wina fo in tanga luenga le le telo fa la fa sa ina lo mo e tono ta vale nei o le telo fa la fa sa ina o le telo le tupe ia mauai mala au malosi ma upenga ele te tauna whaatangaina i te tonu rani atunu. O le si vaenga le no tilo yos whainga mtanga lunga le lo le na whainga. Ua yeini so i lato ua whaisi kele hu ile leo whanga. O lo o iaia i lato o lato umbia ai le whaatangaina i te tonu la tunu nei tilo. Ele whaatangaina ato le leise ne. Le leise ne o le si vaenga taua. Pe yo au le ato e do leise ne. E fua whana o te whaanga o te whaatawina. I whanga o ki whaonga inga. Ia mai o whana whaini. E iai ale si tala manu mera o uma o na whaa o na tu iai pe a e whaataua mai le whalolo. O le to tele le atunu. O lo lato maua whana whaa latu o la o whautuanga a whai o iei se whanga i kongolo la po lo mo tele teimine nei e ke sila fia e le eiso lai senge le eisa lai senge o sisi o lau whanau a o te tono lo la po lo mauta a e le mautinoa bili mtanga luenga a le lua te whai se susu e ngā fu le mabi e se mai mai wātula o lau si whamtala e tauna i se mafuanga wala i ona e apalai e whai sau lei sen ele o se mafu anga fa peka fanga iau po ele o se mafu anga fa peka fanga i leo o ilo ainga le ai e fa pitola va mafu anga i banga mo lo i ni se lato te fa o ta longa sports sa ia tele la po pero o le sinelo no i te minei e te fa anga ina i au fanga hunting e te alo i fu le e sa ili fu se manu molo ainga po ni si fi o talonga wa man tu fu o talonga nei o fanga pako e mo yo kalonga tak shudi ala vo e mo e mele man ai ainga ia so o ia la mafu anga fa pitoa e tatau ona e apalai e molo la sing ele fengo fi fo ila le sa ili o le sendi wa yesi yakil mtanga luenga le lo e tau na fai aile i o le taimi mwhai ona whatangaina e te umia se la au malos i e ulu leising. To tele ni sor tātou tunu o lo walau mai. E whang whaongano leising e le a vengi a pulu Samoa. E misa o whangai Samoa. Le mwhai. Se ia vanga nā ua i ai se leising e whaapitoa. Ai ngō leising e nei lalo lawa i o mtanga luenga lo lato wa ia. Ia whana nei ma leising e nei. Whai e sau apalai ma sau talosanga hui le pola astali mai. O lo vai ala mtanga luenga le lo. Kele la vau tatu ta vale lo tawhio. Tele le whala o whasaini ma la o malosi.
Ua o loo iai fi e tātou whalo o loo ngau si ai ia le aisa, o loo ngau si o iolo tuto ina e fo ima le marijuana. O le tele leo tātou whale i o loo siaki ma whai eus whai ngam tanga luenga le lolo te mire nei. O loo ua whai a si tele o whale o loo whatau ina ele la au le neo marijuana. Ia ai o loo iai fo i lātou. O loo ngau si le aisa i tutonu o lātou whale o lau mauta po wharka avale o lau whautuanga. E iai lo se vaenga whapei tutonu o lo lau po lo mokta. Me se lava ia le vaenga leo le eisa. Ia e tā pena ma e sa uni. E iai le kaimi. E ongo pāi ma muai ia le whale. Pe ale le lei o na whaatinoina. Mana tua. O le tele o vaila au leo lo whaongaina le tā o le flammables a. Po o le vaila au le skama i a po i a fo i le afi po sikariki. Apo. Pāloa, pālo se mea mu se mea a. O lona winga, whamone mole mātua, whamone mole ainga, a whai e ke si la fia pe e te māsalo salo, o lo o iai se vaenga wha pe te tono o lo whale, po lo ma o lao, po lo ma o te taun whaso imtanga luenga leo leo. Whau tuanga la via imtanga luenga leo leo. A wako ki o iai kukongo whale nei. Ta tia imtanga luenga leo leo, o iai ala e wha apitoa, wa iei le to mai wha apitoa, wa iei tāpenanga wha apitoa le mtanga luenga. La tau te uru whale ai se a, o whale nei po o vaenga i wanga o si, o le si kaimi nganga e kanga e ki o le mōri i vo le o i ngāla, o le whaafitau. Le si vaenga o lo iei, whaisi whaatuputupula i a pēr o le pule le soifua. E taimin nei, le vai asa lava nei ni si na pule lo nātou soifua. Fai Jesus ngal mtanga luenga leo mana tua e te tau lava ona fautua ina o tātou ai ngai sa ili se feso soni vai si tala no i ni whaafita au lo tupu ia te oi e mo i lātou o lo whaso i ai langona o i lātou o lo tala no i ai lātou o lo a whaina whamolmoli e le o se mea maari lo fai si au le pule lo wala tu lo whaafonga le tu sol tu lafo mana tua e iai lo se vaenga o e whaamalo sia ma e whautua ina si e ngoi pule le soifua. E te re la vaenga o na so ina o le mtanga luenga le lo vaenga le. O le vaila vai o mtanga luenga la tutila iai sa vea ma le whaafonga le tunu. Ua le se tausanga fu le whaapiko. Ua so lova se matua o lo tupu le te mine nei. E le winga la utala i tausanga. E mai ala tausanga la i te sururua se ia kaua lunga fitu surumon tupu. Le alo i e bowling o mtanga luenga leo. A whai ua i eini vaenga o e masalomi ai sesi o lo ainga. Po sesi fo i te masani. Whamona mone. Sa ili sef sosoni. Te le i o le vaenga i mo i sef sosoni mo i lato. Mana tua fo i telo i lato. No lunga o le whala o fasaina. So o mai e mangase ngase o le mawhauwhau. So o mai e mara vaenga fo le i vahunu ngā li i po se whainga wofo. So e malisi kaimi o faisi popole po i nisi so li ngā tū la fono wa a fia ai. E mana tua. E koi oso ale la sa vea man whaafonga le tunu. E iai ale taime e mawai malama. To e ti mata le upenga. Ia, koe wha wau whai ngā malango lulanga ni o lo tātou iei. Ngai lo kilo i lei vae ngai wha muta e lo soifua pe te pule e lo soifua. I e leila se koe fo i mai te lele a whaina o lo ainga. I le whai unga na whai o la whautuanga sa ili se fisosan. La e pupungar ka kola o moti. E fia maua se te fia talanoa ai. Whaso i e o langona. Ia, e maua le fisosan. Ka katkalangoa. I lungo se lau mori po spankeke e mo ina whautuanga mo oi. A saulo lau o whanonga o kei loa e whainga tāna mo se fisosan. E te le matanga luenga na malo whala putonga lo i te mali i matam whana ua tātou tunu. E ma whai una ua apa i e mo se fisosan. Ia wā o mawhatianga o lo iei. O le si vāenga ua vai ai ua koe kau kolo mar vāenga lo ram rates. Ne ua vai ntanga runga te mine o lo wā matana. Ia ia tātou whaarawi en tupulu vai aso nisi o lātou lo tam whai fule nene ia whaaleanga ina. Whaonga ina tāwale. Ia se wha whaingo fie. E so ai whaingo ko aina i o i tonu e whai nisi so ri ngā tū la whanu o la whatuanga. Whai o e sau whalo loa. Whai sau whalo insingia. Po la hala se pisi nisi o ia te oi. Whai nisi o fuafuanga ina ia tau fia i vaenga ia maritupu mai. O le telo whaloloro te mine o lato whaonga ina le asu vo le fog sa. O le tamaleanga anga pā o ko meki le fiki.
pua o a kong whainga kai tangatani no e sa ili olo mana e koe fo ia la e leise me whaia ai o le si vainga sila mua e lo saunga le mo o e malo ainga mau tangata whainga luenga ia po o e whainga luenga ai le whaise ngā yoinga robbery ia po o nisi fo i o ngā inga fo whanga ina ia au benga nā dila ia pēno tau o te mua sola vai mua e lo saunga le mo e koe mau o loa e koe mau o loa ai le koe mau o le ola o le a fo i le ao ngā o le ola tu lulu whafonga le tunu pe a whai paralyze a kua a fu le leo no wa o no ni sio so ngā tu la fo no lo whatamana e le o se pala ai lo sola e lafi o le makapoko o le ubumuni ana e o fo ni mtanga luenga leo mātou te whautuaina i a li imeta maita i mtanga luenga leo eva ai a kuloa i se whalawe la matia i lo soifua o ke kuma e whafsanga e kam whai fo i whawhitau le su e se alofanga mo oi ai se a i le ma whaiona e whaatino ina ngā luenga so soni le tunu upe a whai ke la vea pe ke oki tulor whafonga le tunu ai mbaua le so soni pe a isa ili se vai ngai e ke lafi e fo lele whaatino ina se vai nga se taunu umai ni se o pack up am tanga luenga pe taunu umai se so soni ona whaatino ile o le vai aso e ile numero le o fia la o so soni toi nana sa o fatala no ina ia se tasio alo o le tatu o le vaenga le ta o le helpline ia so se mea lava e mana o mia mai i e matutua se yo i tangata la iti ma pepe ta mamtina matutua o le helpline le e eila ma professionals Samoans se tali mai le o le o valu salau ono tasi ono o valu salau ono tasi ono alewa ta o nei le tulanga fo le o se tasi fo le fa le tonu ma lona ma fa uma le mautonu ma le ta o le mata o pule o le pule le ola ba tu le fa fonga le tonu no mera le nai mala au ia fa pipi i luma o lau pusa aisa po o lau ti so se teimi anga ia sauno tai o le si vaenga mantua le vai aso le nei o le vai aso e whaatau ai nai ia le sauai no tangata mātutua tulo sa le aula Abuse Awareness Week e mai la so sfuma le lima se ula so lusu malua o le ovalu se lau tolu lua ono valu ono lima ovalu se lau tolu lua ono valu ono lima o le numero na te whafsota ia pe a whai e te sila fia o iei nisi o tatu ta mamtina mātutua o lo a fia nisi o sawanga o le upomoni sa vea malwhaafonga le atunu o lo tupu o le vaenga le o lo tupu le teimire nei ele ngata i tutonu o a inga a o tutonu o fale whainga ruenga me se lava vaenga fale fo i o tangata mātutua na i o tatu ta mamtina mātutua to asina sina o le atunu o la o fautuanga a whai o iei nei o tatu ta mamtina mātutua i no fuanga nei whai mau e siaki nei o tatu mātua ai se a ona o lo iei le whawhita au li le tono ni sina le teimire nei telefoni so la to wo mo li el tanga luenga leo o no le sa waina no tatu ta mamtina mātua e le ngata la sa waina ia ile ufa fa ngofi ile ka fa se mra fa valieno ila to ni ia la to tupe o la to asita o lo fa o la fa tu anga fa mon mole sa ili se fi so soani pe a faile o e si la fia na tatu ta mamtina mātua lo a fie so ngatu la fono nei ai a whaio e whaafonga mai lo e whaia. Ku, Diela. Kaunga ku un vaenga le te tauna e whaia le vaenga le. A wai le aise i tū lava se kasi. E i aise salamo po se ngau alofa mtanga lunga i ate oi. Pe a maua oi e mau ki ngoa e loka oi. Mamolia oi le whamsinonga oi le tū lafono. Pe a whaile e whaamaonia. O lo e sa wa ina na yu tātou ta maam tina mātu. Tō ele ngata fōle na. Ai mo i lātou lo i mana onga whapitoa. Ele te tauna tupu le vaenga. Ia, ka so mai lo i kokong. So sisi lava i tono lo wainga ele tauna tupu le vaenga le. So sisi fo i tono onu sila nei ele te tauna tupu le vaenga le o le sa waina. O i o lo o malifa i ai, ma o lo tele ei nisi o
o por kalame al mtanga lu ngale lo le tamu faini ne fa ititia ni si o sawanga lo tupu tonu o tatu mai o tatu fa fitau ni na vaso nei ai o lo ye nei e fe lo ni so la tunu na vala mai e ye ni si o vainga e to e fia mal mala matili ai i tu tonu la vai e ni si le nei ia o le vainga momu e le vainga le na vala mai ni so tatu tunu i le tusi sai po le warrant of arrest fo lili le na vala mai tatu tunu e fia mal malama ona na ye ni so tatu ai ngo le na lo kai ne le mtanga luinga leo pe tai e lo lava so la tu si le fia mana tu o le pepale nei sa via mal fa fonga le tunu o ni si ne o mafu anga le ale ona ba tu sei le ia te oi vainga mua ia o ele tu la ile so sa tau poina tu la ile mo fam sino lo no winga you have failed to appear lo no winga o isa ka unga isa ungi au ele isa po le ala bala le mafu anga e ia le tu sei le o tu silia e au mai ale le matanga luenga le o ia fam sinonga i lungo le sistema leo a maua lo oi o le a loka lo oi o no wa ele alu atu ile fam sinonga o vaenga ia lua e le vaenga le fo e ka o le require to arrest po ua mana o mia e maua lo oi mkanga luenga leo so se mea loka lo oi o le mafu anga o le vaenga lea o no wa ele ustai ia inga o lo no fo vavaia pay your conditions ua kalwhakaika a whaapea o lo no fo vavaia leo whaapea mai ia siki ele mwhainga koe wala au ia savea o ngā le ile keisi le vau o rua o savea o le victim po tangata le sa avea le tangi a oile ai o kango video ai ele wha mauninga o solina mo o le usta ia lo no fo vavaia ona iai lo la i leo le vaenga le ka o le require to arrest po o le vaenga le o mana mia ia mau o leo ona loka lo le tato i tiro le vaenga le o le search warrant le tene na vala au mai le tunu po o le pepa whaatanga le wa mai le whaamsinonga ni matanga luenga leo ia umfa whaingo fia la tato tala noa e o so wha ia ilo la opo lumoka ai su eni vaenga o lo masalo salo mai lo mtanga luenga leo o lo e whaonga ina i soni ngā tūla fono mana tuala o vaenga nei o lisi vaenga pe ke ua kumkanga luenga leo ia te oe kalangua aku ai sosongi fole i pe ni mtanga luenga leo o lai elea le maluanga i kongo le fale tulo whafonga le tunu ma va ai atu mtanga luenga leo so le o lai o la maila au i kuolo fale o le vaenga lea o los whainga lea mtanga luenga a leo e le mana o mi aila se tusi mai i le se whatananga mai i le whamsinonga e unu whale lo mtanga luenga leo o le kaimi ia kilo kan mtanga luenga leo lo i se la au malosi o lo iai o lo iai se la au fulene marijuana po o le whakakalongo o se songi mangongi de marijuana o isi vātung saulonga koko ai lumai i lau ai wha se la au kirisi masia pe whātū fo i lau ta vale ai maua mtanga luenga leo o lo iai se vaenga po se whala whasaina o le kaimininga e mawhai i lalo le search surveillance lua fe suma lua te lua whafonga le tunu. Ona whaatino ai loa la ia leo le marisi anga wha le tū la whono mtanga luenga leo. E su ingi e loa lau ka wale polo la polo mo. Ai a whai o i eini vaenga tu su inga mtanga luenga leo. Ma i eile tali tunu ngal mtanga luenga leo. O lo o iei tunu lo la polo maota. Nisi o vaenga o lo whaatino se soli ngā tū la whono. Pe o lo o iei po nisi o vaenga na maua mai ni soli ngā tū la whono. E apalai la mtanga luenga leo i le tūlafono, e whamsinonga. Ona a mai ei la i leo le whatananga lea. E su ina i mtanga luenga leo lo la polo mauka. O le sosani lea tātua tunu. O le teimi ai e pe pale fas pe pale mtanga luenga leo le. E ulu fale lo mtanga luenga leo la polo mauka. Wa iai i le mtanga luenga leo le malusi anga wha le tūlafono. Upu whawhaingo fia mo le tātua tanong le whewhine. E su engi e lo fali. Tu lo whafonga le tunu. O le keimi ai taunu ue mtanga luenga leo. Tui waku i kongu e au mai umar tato ainga luma sitting room. Waku lo mare pepa fu ilea
o le pepa lea manatua e te tau le matanga luenga leo leo. O na whaita wina le aia te tau o le tātou ainga i le taimira. Bill of Rights, whai kei mi mana nofo o maroka ko inga kongo o le sitting room lea. Ai a mata loa o na whailinga luenga le matanga luenga leo leo. E su e ai i e te tonu o le tātou whale o ka avale, o le whare ka avale e sa ili ai. Nisi o vaenga ia lo o atu matanga luenga leo leo e sa ili. O no le e tantunga matanga luenga leo leo mua o lo whaongai ne whaatino e soli ngā tū la fono lua o nisi o vaenga na maua mai i soli ngā tū la fono. O la ulale fsosani ni tātou tunu mai o ifoi e avatu whaafautu wanga i le tātou tunu. E le ka kaungo o ka ko ainga i vaenga ia pe a whai e te sila fia o lo i eini vaenga e le te taune tonu lo whare. Vaenga mua la o malosi oni o loa ke sila fia o lo o maua mai soli ngā tū la fono oni o loa e le ma whai e lau whanau po oni si o lo ainga o ka ua ki koe pe whawhenga maua. Awa e te le avano o loa nei na maua mai soli ngā tū la fono ma wala e le lea. A whai lai ke le manga e su ilm tanga luenga leo leo lo loa po lo mauka. Wat tauna e bili mtanga luenga leo leo e whai loa i whai e sisu e ngā mtanga luenga leo leo. Tātou tira le i vāenga fo le i vāo ainga. E le police safety ora sa vea mara whaafonga le tunu. Ni alo vile mere tātou tunu e fia mana mala mātini i le pepa le. Mana tua le pepa le. E lua vāenga sisu ngā mtanga luenga leo leo. O atu mtanga luenga leo leo i lo lao po lo mauka o ngā wavili maritina por te mafo por kua oifo o lenga vai vesi de lua ainga por la pisa mai o leka e putu lo fa fonga la tunu ono atu lo mtanga luenga le fa la tsu suenga fai e fa maonia o yesi si o lo manua ono solinga tu ono se fa o ngadima o le fai lo fu fonga mtanga luenga le lo lo kaina le na fa tino ina i solinga tu la fono le ai fai atu mtanga luenga leo leo ai luo mai fafo fa maonia sa luo vivesi e ke fa pe mai le ai e fa o li marta ma po tina fo la ngai ki apo ni si fo le fa na mai le ai fo ni fa maoninga e ala le yo fonga po lo tino le oleanga ala o mautino mtanga luenga leo leo le ngaluo vesi ona avatu lo la i le pepa le ta o le police safety order po le PSO po le whaatonunga lea mai mtanga luenga leo leo. E whaate e sei o lua. Mō se taimi. E fua la. I leo onga vesinga tonu ainga. Vaenga mōmua. A whainga rua vesinga on kaunga upu. Upu lafo manisi o vaenga. Ia ona wakule pe karwhakai pe lusumar whai tūla. Upu sa. Ia, vaenga whapena. Upu sa ma upu fule le whai. Ona watu leo le pepa le ma whapeako. Ia, seu manu e lusu mar fai tu la leo la e se mal tu atus ele ma fai nga e text ele me na fa so ta yellow ainga so lava se awala ele me fai foi na e tu sawi ele ma fai foi nga e vili a pola pe me fai nga e menyo ofu kulo fa fonga la kungu pe ka ulo ainga e fa madia e me ukupu ele me fai o lona winga o lusu mar fai tu la lea ele te tau wai ona e to no foi pe te so ta ilo ainga se ia vangana o uma o lesi keimi a atu mtanga luenga le leo ma vai aku waka eika ko ipu mai fai mai fam kalanga fule le tina po ni fa senga po o lo kwa mai ama aile ai ni vai nga fu fa ma uninga fule le e ono o kulare pe pale ili se fulu aso o le avaku ai ya ele ma fai ne te so ta ilo ai ngai le vale o se fulu aso se ilo ngai malele ia le malo shir pe pale i le aso ma le taimi o lo ilunga pe pale mana tuola e ka kausa moa ona e usi tai i le pepale nei ai se a wai a fai e te leu ska ia so lia ia ingo le pepale o le ha e tu lo ilunga le famsinonga mau ki ngoha o le asu e lo o le mtanga luenga leo Mali lo ka fa le me ia e fai sau malo lo ngar ka kosila fai singa o moi ia ngai kulo le famsinonga o le a nga le pepale po le whatununga le manitanga luenga leo ti mata i leo penga koe mafau kasi ia o hangi vaenga ua whale tonu ai fo ia le whaiunga ia ma vaenga o vesi o le ava noa fo i lea pe a whai i o tātou tamama tina po le whanau fo e ma whai ona e talo sangai
I le vaenga lea e ta o le protection order. O le se fulu aso le mwhainga le vai laulo ia pe a whai aua e musu a ke ruko e whakas. Whai e le protection order lea e pui pui ai oe manisi o lo ainga. Mai se tasi o lo ainga. Lea na whaatino ina. Ia sori ngā tū la whanu. O vaenga ia te tauna mamalamba tātou tunu. O si vanga trespass notice. Mana tūra tātou trespass notice lea. E lua tausanga trespass notice lea. E le mawhai, o kara whai ka. A whai ua i eise vaenga ua tā vāi po ua le ia fo tā mawhitanga ia ma seisio po a oposisio lo ainga po sa ua fo. Ia, ona ua palai le vaenga ma eise vaenga ua u talitonu ua makanka ula makia lo saunga le mu. Ma po le saunga le mu lo ainga. E mawhai ona u talisanga i le pepale ta o le trespass notice. E lua tausanga. O lo nauinga. O le pepale nei. O le pepala le whapea no nsawanga i tonu ainga. Le hai e au fies o se vaenga. Ai o le pepa fui le ma whaiuna batu ia te oe whasa ina ai oe. Ona e to e sau i lo ufale ma lo ufanua. I le lua tausanga. A whai a wakul pepala e le uska ia. E mauti noa. Ua loka o le mtanga luenga le o lo nauinga. Ia la vai e whautuanga le tātou tino. Whai ui e se vaenga ua e popole i lo saunga le mu, ma saunga le mu lo ainga, mai seisi o lo ainga, po a wo, ma so se kasi lava, whai le pepa lea, e le se kupe aruai, ai se fea i oi, whaasa ai ma ta ofi e lato, mai le toi o mai te tono lo la po lo mauka, o le lua tausanga, ai, e iai lave o le pepa lea, o le kaimi e ke whakanga i kukong, ai le i uma le lua tausanga, uma lea ngā o le pepa lea, o lona winga i e no fo tāpena ma e sauni o le kaimea ke avele peparia ia lua kausanga ai o le taimi lava fo i e te toi ta lia i lātou e o mai kongolo la polumba mau ki ngoa ua whaale au ngaina mai ki koe alu lai ki koe apalai mo se si pepa i si o vaina sa vea leo lo o whaamalo mai luso ia Ryan i rau fionga Ryan Siaki e mai matanga duenga leo. Ja, patalo fatu foi li Ryan. Ja, Jack my lolo se fu mun ia va per foi le toteleo. La io tato uso le sunga ya fata fanene. Ja, ta i fu se tasi o le Pacific Warden sa maliu le vai aso se ma vai tu nei va flora tu ia fa ma fananga fa mai senga foi le tato ni wen le community ia ma tātou i o tara. Ia, mo tele ia li malo le malo o ma ngā luemba. Ma so tau au, ia papena fo le sa tini sini ia au mua. Ia. Le uso ia fanga. Saole. Michael Chang Fong le master. Ia, le master rao Michael Chang Fong. Ia, le lo fa malo. Ma le tau so, le fionga le totoli ia tofilau. Ia. Ia, nai yalo Samoa lo ua loa tausanga o ngā rurue ma tautua i le malo le malo i New nei. Manisi. Ia. O isi o vaenga mo si fia tātou tino, ona o vaenga nei. O le whaingo fie ngā no fia. Whaingo fia ona pui a me le tātou tino. Peita. Ia, ona o lungo le malama i nisi o ia ingo tātou tū la whono nei. Nia o lo tele ina awhaina e le tātou tinu mamoli e le tūlafon. Nā lia lau. Ia, o amele tāu so, Reggie, o sa tini ele to ina po. Kere, o sa pauana o sa kingi e whai maru i loma. Ia langa ia i le tua whawhine. Ia, tua whine a e whamaro atu i le. Le sister Bernadette alofa. Ma le fionga a tavu i alofa. Reggie alofa. Ia, ona iuso i le ngā ruenga. O le si vaenga leo loa i an tanga luenga. Te mine o whaisi ko ke leunga i kakou. Ali me tamaita i an tanga luenga o awhaina i nisi fo i o sawa. I vai e whatina i no la ngā ruenga. O lo wawea ma vaenga o lo la matia i le soifua ma le saunga le mu. E nisi o i lātou e whaiti o wile le whapea sele. O lan mo le whanga i whanga leo lan mo le mana tua Samoa. E iai vaenga o le tūlafono e te tau ona wha malieina.
ai le yo i le taimi e whaonga ina i tanga luenga leo. Pese test for leo. Threshold. Sa o le a maka mai i la lo a. Ia, e whaonga ina i fu lele lenga ngana ma le tato communications tala no me tanga luenga leo. E olo di si vaenga fu lele wa makanga si ilo si ufonga. Wa makanga ua umoko kulo. Wa makanga e foli fu lele. Wa matalo la ina si e fu manisi o vaenga e whaonga ina mtanga luenga leo. E pui elo la tu sango le mu, ma sango le mu le tunu. A olor ke mua vai tunu mtanga luenga leo e piki inga ilunga se au pinga. Solo ulfa whaonga le tunu. O se ala, o se ngaisfi, o se la au, se pake po le ala ma. O ila, si e fo inunga ia ni si fo i o tāpenanga mtanga luenga leo. Mor pui inga lo la tu sango le mu. La makang sa ifa folvaenga fu lele por kako teisa. O oloi vaenga fu lele ua tulo ua si le sapelu po leanga e se fu lele a ua faia se ula kalaka mai po ua iai fu masela au malus. O ila e te tau ile li ipo tama i onitanga luenga leo. Ona wha amauti noa lele ua iai vaenga u wha malieina. O le tula fono ma policies al mtanga luenga leo. E ono whaonga ina i lore la au malosi. O le kele ia la o le ata hu i le ma le vaenga i te tau ona whaamali ina. Ai le i whaianga i o inga i anu tanga lunga lelo. Ne i eini si o le atunu e sa i mai whapea. Tulo wala ngana la whaonga ina. Se mka vali a kele la leo leo sona. Se mka pala ai kele la leo leo lehek. E mana tua. E se whainga whai mai whapea nga ai la vea rorka ngaka mamali utu lor whaonga le atunu. Ona sa i hui la i ele mtanga luenga le whape wakawanga lo kareri ira e amama o i o lo umana o ina a li i matamaita i o mtanga luenga leo e tilo umai vaenga o le tulafono tilo i vaenga o le policy o mtanga luenga leo e wha mauti noa lele e la tu tili i whaia nisi nga yoin e le vaenga lea e ta o mtanga luenga leo lo whaangai na mtanga luenga leo le tena o i o le vaenga lea e fua i ai iau wha ai umawhai ile nga yo inga leo le a e whaia. E pui ei o e maletinu. Matau fia i leo lo whaatino ina i a sori ngā tūlafon. Luna winga, ia mana tuofu sawe, mana whawhonga latinu. So se whaalawela vela vai e tupu i tonu mtanga luenga leo. E le whai unga o sifika i kasi. E te taua ona avese se vaenga tustusia. Se whaamtalanga tustusia. E whaailoa i ai i le komisina male mtanga luenga leo. Mafua anga wala yona e whaianga yo inga lea. E tu sai mal whaaro la venkupu. E ofu ila turino tātou tāwale. E iai vaenga le tū la fono e te tauna whaamali eina. Aile i whiri mwhaier whai unga leo. E kuli ka avale lea. Te le i o ngā lua. Tātalo no ai le vai. Sun te ne. E selemana i o vaenga lea. Awai uma whaalawe la vengi. Ai koe fo i meni mtanga lua leo. Whai su inga. I leo ia na a fia i whaalawa whapene. Ia mana tua voila. E se whaingo susu inga leo. Ia e se fo i vaenga ia a fia i maa whau i la tau i lenga kere whaaurenga kupu. A oni si whio vaenga o le tū la whono. Moro si le fia la tatou tino. O le ken leo ngai o inga leo lo whai e te lea li imta mai ta ilmtanga luenga leo. A tonu e le tusai marifina ngalo le tunu e whaamaru luak. Le ngai kakauanga whaamari ina vaenga o le tū la whono. Ai a whai. Wa iei se ngai o inga ale matanga luenga leo wa le whetau i lau sila ma wa e iei so masalo po so langona wa whaasol tūlafono. Kauanga a visa o whaasea. A visa o fina ngalo i luma o le matanga luenga leo. Whai e se susu e ngā leo e wha mautino. O lo sa o malele i le whaatino ina o ngā luenga li imatamaita i o matanga luenga leo. Mo le pui inga leo sango le mu o tātou tinu. Dira. Malo, e le tau o tele o le talanoanga o whamanatu i le atunu. Ia, a meise la o le vai aso le nei o le whamanatu ina, ia ma le whamamalu ina fo i o le tātou wanga le lei a tātou mātua. E tau o na tātou. Ia la, oi, a whai le ngā luenga a ta mamti nā mātutua i a tau tau. Ono tau e li mai la ia lea. Whaalia le anga le lei na i o tātou mātua i a so ma taimi ma tātou whaafitai ai. O sulu ngā titi ia na tātou ui mai ai la langi le nei.
O mea uma foi o ia I tātou. Ia. O whaamanianga mai o tātou mātua. Tau tonala, wai masani an whaila utala lea, ila whiunga sātini. So se a inga la volo tau sia I se ta māma stina matua po se tua sensina. O se a inga whaamaniaina le ainga le nā. Pea au tau loa ma whaangaranga o. Lau wola mai I tau ina mo matua matutua I matua lo grandfather. E maliu se lau maleono tau sa. O le tele o le ata mai fo le natu ina sa wai mai ma mātou tusia I a ngafa ma mea whapena o mātou tau ainga. O le sosia, foi vai tasi le sosia o le paina whaile, le tuina. Whe mai o mea ai e o mai I mga sas. So count yourself lucky and be blessed if you have your grandparents and elderly people at home. Take care of them. O le sile vaenga lo vai le mtanga luenga le vai le fo ia ta. Wei ai le va tapu ia wa la asia. O no nisi o fuafuanga ma nisi o whai ungo whai nisi o mātua ma ainga. Kwana whakai kai pe on tātou tala noa māsani ua kau mawhawhakasile ama maros a whāna uma mātua. O na iailo la iele o ke leo kai mile ua iei ua sawa o a ingale wa amata mai sawa ngai tonu a inga e whāna ua la tō mātua. O no nisi o vaenga ia. Ai a kako I fo ilailo I tua le vaenga le pe on e tāu. Ona I tātou ta maam tina māti tua tua asina sina o le tātou tunu. E ka kaua o ngā awi le tātou whaala, loma le tātou wha monga. Po le ale sa I mea lom kua marko inga, la vala wongsa. Ono le silea vaenga peo nei tau o wha manuianga. Ai o le sot kula fongo pe a whai te whaia se vaenga e ono a fielo la tō saunga le mu. Ia mono la tō soifua. Ono nauinga. Wha ata ua le vai asole nei. Le la amataine la susuma le lima si o la susuma le lua ia ina ia whaasau ina inisio ta mamtina mātitua lo a whaina I sawanga manatua o le tātou numera māsani ia e William Tanga luenga leo lo tas I pe a whai e te sila fia o lo i inisio la tō lo sawaina te minini Alo whafti tele o no le tāteimi tātou le tū la e lima I le tau tua le siu whango Samoa le Radio Samoa Sfuli mai vatoru a moi au kilani, whapoponga le nāma le tāwalunga o le tātou porokalambe. O oe ma le tū la fondo, I ala fotu lo I tū vai, tāwalunga I le tā porokalambe. Tai se vea, tai fu I tātou tunu u mo le nia fiafi le tātou porokalambe le whaavano ino tō la oma o tō maota. Ia o le aunga au tū o le nei porokalambe ma le nei fiafi ia o le whaamanatu le tātou tunu o vaenga o le tū la fondo mo lo tū sila fia. O le wha ailoa ma wha māmalama lea o laua ia te tau titonu na nia tunu. Pui pui e le tātou tunu. Ia, whawhe e whamoni atu le weekend I le tātou tunu. Moni ia lau sa ingo tutoi o le nia fiafi, whapea fo I le weekend o loma mai. Mana tua, whaisiru lo wao le tau. Sa ili se vaenga fo I le saunga le muola wala whaakafa I lo sa apea whai ua e langona le vai vai. Ngai ke whaafo ingar ka kuka bali. Mana tua, tolu le whainga malanga mo sisi aso muni mai pe a whai te sila fia leo ato tole malos e leo ato tua fo ile lei o le tātou tāwale ia whamuni ia fo ile atua tātou tunu I tālonga neva yaso ia mai se fo I se le au wale alo Tara Mighty Scorpion under 7 le ai whamuni atu sunga re ni whai aonga ia Ryan ia whapea fo ia alo ma whanau ia mai se fo ia tālonga fo I olo whenga iei mana tua fo I savea ku u ka alonga ka mai kia whai au fo ile ia inga le au makamaka e ki o whaing fusua nga ia maa whai nei fo tu la fono tasi. O le tātou numera le ma uen tanga luenga le loi se whaula whafosi o lo tupu le teimine nei o lo a whai nai ma la matia ele soifua le saunga le mua me to tino. Tasi o limo le tātou numera le ma uen tanga luenga le lo ilunga le penga ta whailangi ia po o lunga fo le tātou telefoni e li po tia ma tala noa e fo le tanga luenga le lo inisio ma ta upu a ele o se whaula whafosi. O lua tasi o valu Faiva ma wari tau ona whatau vai. Lau lava ngana Samoa, o le ase vaenga o le tū la whono e te fia malama mai, o anisi o whautuanga mo lo ainga, e maua le fsosani mo e wha. Mangaro la tali pe a whai uese upo le tau tamari I lau whafonga, o sianga wha o le tau tamari I lau sirisila nea fiafi, I matua tu ia te oe Samoa, e mangalo e lau ona whamnia le atu e lau whionga savea, ia whatua fo I wha pera no whaano, ia male loa loa, tātou tunu le weekend, tātou tue whilea I le vea sa fau le lofo le tua, so I fua mai manuia.
Ia, whamalo whatai sau no I lau fionga, leo seu I whanua. Ia, ma wha e tō sivi I a Faiva sa tof si aile li titai, I le tō whama le whautanga fo I lau fionga le li satini, le malu o le malo, ia, a wā lava le longo puia li I o le atunuu, ina I a tau sisi le tulafono. Oe ma le tulafono le nai, le nei mai aso, talo soifua, tiute ma Faiva alo filima o lau fionga, te tai mai lo soifua I lewa, stato e fei loa, e ima lau lua fasile fai, ai molo te minei, fa soifua. Ia manuia le sapati I lau fionga, manuia foi, ia ta longa o lo o anga tu iai, o wale fa nau mo le tupulanga talavou. Ia fa pena foi, ia malo longa ole weekend. Ta tau ma vai le pese lea, mai le toa band. Na fai mo o ele mana mea a ole nehi watafea sa o nau matau mafai ya mafana petino mai ma oi watasi na vai ai fai lo tolia Malafa ay unga wa fai fa pia Te malie ai Wina o wala fa ya oe Malo nei fa moi O te fa maoni Ia so ma o tutoe Leanga tele lo ainga Ma ai ma wala lo ya Ai ona lo umatiba malo uleta golima Ile amatanga mai Etama futanga ule mafai Na o ngatai O neng mana onga Sau tua lasi o moonga Ai ua ele langona Ai awhai o lo tolea Malafa ai unga wa fai whapea O te malie ai Wina o walofa ya oe Malo nei wha moi O te wha maoni Ia so ma o tutoe Leanga tele lo ainga Ma ai mawalano ya ita Ai ona lo umatiba Ma lo uleta golima Sa e wha mamulu Ile foha ia le tua Ona oleva aina tangata Malo fefe yo matua Ewe ile o ona tina Le nei mewa e faya Ai o te tatalo Ia e manuia Na walo faya oe Malo nei fa moi O te wha maoni Ia so ma o tutoe Leanga tele lo ainga Ma ai mawalalo ya ita Ai ona lo umatiba Malo ule tango lima Radio Samoa Tasimai batolu Amo Radio Samoa Tasimai batolu Amo
Tulu Amo Radio Samoa. Fai pensa na mātou nuu o le e whakasā I vaiala, I le whale vai maunga, ia, e tāwalunga atu ai I le talandoanga fōi, ma le whasoa, ma le whionga, I le li sātini le tātou porkalame. Ia, ma le tātou whaapoponga fōi le nei vai aso, o oe, ma le tūla whanu. Ia, moli atu ai alo whaanga ma, momo onga lei, I lau whionga le li sātini, Sergeant Tumanvau, Siki Asiu, ia lo ainga, me se foi le no falo, ia male aingali. Mai se le sapati a taiau, nuia foi fufuanga fai o le fai unga o le nei vai aso. Fatalo fa bitoa tamamu tina matu o le tunu, talo fai, alo le on sai, fatalo fatu le e le tamamu tua, ia lau moli Ioane mai le au waa. Ia va pena fo I se uto fine a sister e te vise Ioane. Te se teibi fo I o lea va yaso. Maua fo I se tala ma se wha opoponga. Ia o ngā luenga au auna ma le tautua. O lo o whaia I tangata mātutua. A mese le uni o lo o ngā lue ai. Ia a wā lava se manu. Ia mantua le u tau si le fia. Wā e se fo I le pay equity le sa ai.
Ona o le fuafuanga le malo New Zealand, le malo so fatasi le olo i nei. Coalition government with National, the Act, and New Zealand First. O le se kupe a ea. Wa le ai se tupe. Ia. Ona, toi ole o la utalandoa. Oi lei, fatala fu bobua na mai a te utong. Pa ia maulunga o le tātou tunu o lo alalama. Ma nofo mai lunga o le tātou api o fōringa. Ia ma le tātou YouTube channel. To all our friends and families, le o lo komedi, ia, like and share our program. Fatalo fatu malole on sai. Ia le ngate le Facebook, ia eva pe fo le YouTube channel. Ia, tu faltato programe, leanga e tā ua tele, sa au tō whaafonga mai fōi, ia o mā talanoa ma le tua whine, ia lilo mai awa maina, ile a fōi, ile a fia whinei. Ia, mawasiringia e fōi nisi o mea, o loo anga i ai ia suenga, ia ma le tu fasili fōi, e le vaenga o lo ia o lo te, o lo tulai mo e o lo te. Ia le na. O le si la mea sa tango wha maui lalo. Ona mata upu le pe afsiringia se si o li i leo. Ai mai se la vel komsina. Matupai. Ile mata upu le afsiri atu ia le lo ia le KC o lo tu mo e o lo mo lia. Ma te i o lātou mōlianga. Isa mataupu. Ai whapea mai ia le tala al komisina matupai. Le upuale le tari ale tas. Ia o lou lava le nāwhina ngalo. O lou lava le nāwhina ngalo. Ai mana tua. E te tau o na tali ia ali malu i o le malo. I le mafuanga. E tau na tali e justify ai. E wha mau ni ai le wingo o lana moni mau. Ia, e leo se mea le lei mo leo. Lava e te tonu iai, ma ioe iai, ia le whianga lilo mai ava. In my own personal analysis, o la uva ai tō tasi le nāna wa u le tilusilo iai. E leo se mea le lei mo se tūlanga le lei mo leo. A whai nei la ai, o ina whili fo lea, e le defense team po o le defense lawyers McKC's nei ia mori mau la tau te mana na o ina ia whapupuu, ia le whaamsinonga, ma le teimi le whaalu le whaamsinonga le nei. Ia le toi tolu vai aso, vai aso fau. Tal tolu mai, pei o le mea lena ofisilingi ai nei, ia le whionga lino mai awa. E ono o i se tūlanga, e whai ai ni maali lienga i le bā, o le loia, ma le itu o leo, whapena fo i KC sa lo tū e te mō lianga mo i la tau nei e to ono. Whaatasi ai ma le whaamsino. E le ngata ina wawe whai ai se whai unga. O le fo i wai loa e pei o na talitonu ina, e le whionga alilu mai awa, ia lau whaamitalanga. E le whapea o le to o tele o le whainumera o leo. Ona malosi ei lea ma whaamaunia se mau o momoli luma. Awa o le mau lea o momoli luma a leo. E se e pepelo e le whaamaunia a o whaunga ina ia tuua ia ai se tangata e le sala. Oi le tangata le sala lea. Lea tātou te o iei le vai aso fau. Awa o lea ua lau manu ia ma ua whaamaunia mai lava fau ia maina. O le sunga ia le mong. O se tatsi o mori mau au tū alea ofisa o leo. Awa o ia e ona ia le tang. Ia. O ia e ona ia le tang. Ma le whaasea.
Le la ufa maonia uma isi mea ma le tala lea le teine o mari. E ui na lo ta oto pe I luma le whams nunga. E lana ilo I longa. Ai ua matua fiu le I tū. Ale lo ia leo leo. E toi tu I fesili mari I seisi toi fetu na inga o lana moli mau. Ai lea, ua tā mau mari, o mea uma ia ua sui I aila no moli mau. Pē sui wha toru, sui wha wha, a o le suinga muli muli lea. Lea ua ia te li tonu ai. O le mea sa o lava le mea lea. Ia, o lona winga la. Some scenarios, o le a tātou wha talitali I le vai as a folk. O mea ia, leo ni unga al whamsinonga. A o māsalo salonga. Malo vava ai I ai. A wai leo se mea whaingo fie le fionga I le tamaita I whamsino le a whai a ono I tātou. Ele ini jury. Ia, ma o le whamsinonga whai o lo o whaia I le whamsinonga ma o lalo po o le whamsinonga whai tū malo. Mai leo leo uma ia na nga I whai I suenga. Ma le whaila lea o lo to toi au te tonu nei e le mawhai ana le toi au maia ia le mori mau lea o Elia. Au mai ma le mori mau o Jeremia. Awa le fōringa mai, ele I toe iaia nisi mo le mau fo lele ua toe recall pe ua toe ve wala uina e toe fo I mai e wha manino. Ma wha maan malama. Ioi. Le mea lena le ute wawa ia tua ulatou iai pe le lifa. Ia la uwawa aima la uwha longo. I le tūlanga o le o ina tongi I whafoni morianga. Nā oa oa le nā. Nā o le atou zawea le nā la tūwia. Ai, la tātou mata mata ma whaatali tali I ne whiotanga inga. Some deals will be made. Some agreements will be made. Ia. Ala tātou mata mata I le mori mau o li moni wa leo o tātou o nei ai. Yes, e iei povi. Yes, wa maunia sa iei le whana. There was a gun involved. And it has been witnessed. And the name of the person as a allegedly suspect has been mentioned time over time after time. And there is money involved. E le tupe. O lo o a fia le mele. Ia le na. O le talatu le na e tu sai male. Male mata upu le na e le umale tato wa vo le atu nu. Curiosity kills the cat. O tatu te mana na o ia vave ona o mai le unga se mea o le alo na taunu unga. A o le tala ia te oe. Ia ona sai. Ia ona sai ma lava papale ma tātou whātotoa ma whātali tali. I la uwawa ai e le keisa atole nei. To me, it's a case about silence. It's a case about cover-up. It's a case about the conflict of interest. Mua o le whamsinonga o le ngu o tangata. Lua o le whamsinonga e winga I le tau ufi tangata. Tolu o le whamsinonga e winga I le vaenga o so'otanga o tangata. This case is about
conspiracy theory. O le whauwhaunga, ma le tau pule pulenga. This case is about conspiracy to fabricate evidence. O le whauwhaunga, ina ia whaase se ni mea e uwhiuwhi ei se tangata mani moli mau. Ia. E tā ua le mea le nā. Lea lala tātou baba ai nei ai. Al vesili e whema i le tupe watasi le mea nā me tau. E me whema i le tupe. Na tuu i nātu le limo o Sam. Ka le kua te tele o nei tupe. A tau le iwa afe na ave mumua. To e lima afe. To e ratu le stolu se lau. Ko e lako lo ma Sam mulmuliane o le fifia lo e limo. I wonder how he's going to pass that by and say, I didn't give him a cent. Te le tu ua i se tupe. O te mawhau fōfui, e le bata upu na ave ai le search warrant i le asolimo le masino me. Ina ua mawai le asolus fu ma le tasi o le masino a perila. Na tupu ai le whaala velave ma la vea ai le tamo Sam moti ai. Mai ma wailo na soifua. Le search warrant le na nga i le whale o limong. Le na bo i ma le whano. Au te ofo pēr whapea. Pē ai sea nā lai o na le au maia. E leo le whana i le teimi le nā. Ave ese mai i le mai lima o le aliwhai pule. Ave ese mai lona mauta. Siringia fo i pe iai se lei sene. E umia ai se la au matautia whapea. A tau le meo le Colt 45 pistol. It is a dangerous weapon. Ja. Tātou whātalitali pe iai. Ja. Tātou whātalitali mo on sai. Ja, wa mawhau ngama masalu salonga la tau ia. Ai ila uwawa ai atu. I think the prosecutor and the police prosecution has probably had enough. Tātou e tala pese lea. Ala sa iri lea vanoa e tala loa atu ai. E le tātou whale tāwale le Henderson Cars. Pia. O isi tātou... Ja, le aila Henderson Cars i sao il tātou talonga ma le Henderson Cars ia malta mai tai o Melissa ile afi nei. Ja, ai malo le ngā lulue, malo le tauatai le pa ia maulunga o tātou tunu, tātou foi mai. Te le amata upu tātou talanoa mwhaso iai. Ja, ai ili sa vanoa talanoa te mai tai o Melissa.
Olo e whaafonga le tautua mo oil si ufonga o Samoa le radio Samoa sulima i watolu a mo iau ki lani o leo mafuta mai i a le tamaitai Melissa mai le tātou whale tāpale le Henderson Cars ia wafo se tātou ripoti a o le io o i le asua tai au o le whai unga o le vai aso e whai ai ia fuafuanga mo le whatauina se tāpale o utou se sila o le anga ia le tau aso nei ia emana o mia le lei o le tāwale tele mana o i siu tō lua mse o whanau e pēle la tō tāwale le awala. I le timu ma le malulu. Whatalo whatu Melissa, malolo sa i fua ria whaftai mō le ngā luenga tau tua i le atunu o le rei vai aso atoa. Ia, whatalo whatu whaelo fionsta vea. Ia, whamalo atu whaele tato atunu i Samoa. I tangata whaelo whape nao na whafunga mai le tato ala leo. Ile nei foi tu la le afiafi tali tono ye nisi o fape nawa na o fape nawa ona mana va tu ingaluenga sa fape nanga le ngalulu ile asona le la ya on nei ya la luta to fala wi loi ta vale Madi, yes I know. Vale la bebe ala ia. O lela skipi le su bo o tsari tono lo sila fia uma e maua uma ta o so senga ta vale lo maua I Henderson Cars a. Yeah. Awa le tene ko pole ai awa pena o faya tule temi watia. A fa peo o ele te fia apalai mai se ta vale specific vehicle ai ele o maua le matayad. Ia e mawhai lava ona mato arranging le tāwalina I na wa umalea ona fix le finance pe whai mo le finance pe manuia. Mari. O le alu lau noa le I tato tāwale la vevea a. Mari. A whaapio le o lo wala vea nei lau tāwale e kawale a la yei lunga le insurance. E aloa e tia mana au trade in mai tonu tāwale na. E mawhai ona mato whai na tūlanga. Pe a whapia na o la yeile insurance o lau tāwale. E mawhai ona trade in mai tonu tāwale na. O na kavala I lau insurance. O na suelo la I mato se tangatolo o na turi pea la I mato o le afoi. O tāwale na mai le kawaine o lau insurance. Ai apalai ai mo se isi ta vale fo pe a fasio o tau ta vale o la vea o na la vea ta vale la vea ta vale ala ile insurance on be ta ula na ya alo fa tai ta u tele le fa na tu pe le tunu ai fa fela le ora o sile e au to feutunga inga I fai to te fai le insurance o le ta vale a o le I AVS mai tonu lo to le Henderson Cars sa o le mas so se toinga ta vale lava fai I Henderson Cars e tau lava on file insurance a wala e tilo company le lumana ai le lo foi me tupu ai o lai ka vele insurance le la vele ta vale pe o miana e ta wa ya le fai mo insurance ta vale ai le releasing a tu ile owner le o nga le fo yo le pui nga lava mo le saunga le mu o le wa isi le sia ka vale mi mikanga kua le ki o so mai kua so olo ma le ska vale le kui fa ia taule tala no I le tautua mo ataiao tala le taimi tala I tatou o taiao le sona ia sona I masani ia o le tala I le iva ai loka I le lima o le tala I le iva AM ai loka I le lima ia e mawhai ana tato ngalulue after hours mai le lima le sputa si la fiafi o lo pape naona I o na vai ia vai ngata itasi e ngalulue I taimi e le vai ngale pue o ngā mona I tangata o lo pape na o na fatu a mawani a manua I le pu ia na I tangata la nai o ngā tele aile ia nisi fa mato o fa ngalwenga lo fa pe na ona ngalulu le po mai le lima le sulta sila fiafi ile aswa taia ma stona I uma ia wa tawa le po o lai monitor o to ia tangata o le so ta ia to Facebook page ia sa le se lava sa telefoni le o valu se lau fitas tasi fai singa telo tangata vala au mai ai. Ia, malo whaftai, e si vaenga a o li o mail ta telefoni ma le tuatusi?
Ia, o te masalo na o le pauna o tatoli poti nei a fiafi. Ia, ai a fia palai tau ta vale o na siasi mai le mato e tres, tasi wawha, Cavendish Drive Papatoi Te. Ia, Pete asiasi fofo ilunga le mato upenga te whailangi e sen mai sau message. Malafo mai sau message pe a ka peolo e fia a palai mus ta vale. Ia, numero ta telefoni o le o valu te lau, tastasi, fit tastasi. Ia, whafti tele Melissa, whailua i tai au, ia mawhai fo, sesi tali poti, ia molo te mnei maruia, ia malolonga, ia pe a taliu i mauta malawa, ia whapena fo i le tā whailua inga le aso a tai au, matiu te o le a whenga iai, ai wha soifua, ia molo te mnei. Ia, wha soifua. Ia, soifua, ia. Melissa, mai le tātou whale tā vale le Henderson Cars e te maua le telefoni e leise tongi o walusalau, fitu tastasi, fitu tastas. Ia po o le anga ia tu foi i le tātou tuatusi o le Selau Iva Farm, Cavendish Drive i nai Papatoetoe i Manukau. Patalo fatu nova ai ono, Kafa Schuster, whai u leifi Raymond Levy, ia whapea fo i le sunga i atu le epa. Malo so, whaftaile on sai ma lo telefoi. Le whatinoi no le tātou au nanga ma le tautua le sunga le tai au fou i Long Beach i California. O whasifo se Noah Peterson, alolo se whamruia whaftaile ma futa mai i tau mino o Franco Silia, o tau umalawa, Maria le sina tawai, ia whapea fo i mai afualo. O tau uma, vai o le sau mai lunga i, o le au pala au vale, o le au whai upu sa, o tau inga manan, malo, ngai de lea, sau ga ia o, whaakele ele ka kongu melo, male pōngisi sa vea, vele aka e a tafa siustalau. Langi tafa porter, ta alofa lava ma alolo sa i fuamanuia, vele mai mo mai ai. Fata alofa ia sau iluma, muangu tia, banga tai, ta alofa lava ma alolo sa i fuamanuia. Nora Lee, o seti ali I ana, ia vapea fo I sasa sese. Ta alofa I le fionga Fortino, lea o ngā upu tō muli, Alole so from Mafutamai. She said it is in the afternoon in Brisbane and the weather is beautiful. Mai tua mania. Ia aleva maitamo seti aliiana. Aliia ana. Seti aliia ana vemai. Fa longo fa mai li mongi makulepa. Ia koa le loko. Ia tātou whalongolongo wa stasi ni nā muri mau o le āturi matai ma matai tuwina I le vai a sofau e le vai a sofau o le mata o le si mea matautia leo te vavai a tunei ai o le maliu leo le leo sinia e swafa ia peni a mina ma mea a lea whaato a sueni ane nei mai loa I le moli mau o le teine o Marie. O lona tama ma mea. O lona uso le leo lea e swafa ia peni a mina ma mea. Lea na whanga e le tangata, ma tangata vale ina e le tangata leo pokaki. O toe te tai lo mafo fau le so tanga awa lena fsilingia. Ai ta waila e te ine leo mali. Na pau leo o lona ankor sa fa malo si au ia te ia. Ina ia tu mau ilana mori mau. Sa iai ma sa mwelu le pōna tupu o le fa lawe. Ma va ai I manu o tu au. Male ta vale si liva. The four wheelie. Ma ata ia sa tapue. Mana tua mai la le maliu o le tama o le ali I leo leo peni a mina. Ma mea.
Lena whana mai le tangata leo po kaki o. O le lua ai leo tangata ua mali liu. Ua fasioti e po kaki. E le vana ma liu watu. Le si fo ita maa mai nai. E no fo alii. Na whana le tangata le nei. Au te le malamalama le mafuanga. Pena o ia peni amina. Mai. E ave se tusi sai. Masiaki le mea olo iai le tangata le neo pōkaki. E lau talutanunga lava. E le i o tā pena. E le i o mani vest poni ofu. Fo i lea e pui ai. Bulletproof vest. Or any guns and weapons. E whaafeto ai ai. Le ai lo le lei. O lai ai le whana le tangata. O pokaki. Ioi. O mafo whau ila ia le whape. O lea le so tanga o le mea lea. Na mafua i sea. O na tuli le nei leo e a unoa ma se a upenga. E alu i o e sa iri mai le tangata fasio tangata o lai ai le si whana a ua umana whana ai le si tangata o woti. E matau tia. What is the connection? Was he a potential witness and testament to this case? Sei se mea nei loa le leo le Uncle Marie. Any intelligence that he has about this particular case? And why was he sent to see a killer and a murderer without any protection and any weapons with him? How many people did he go with? Did anybody from the office of the police and the commissioner e nisi na lato i loa le mea le atupu. See? O le masau salonga Faiva vale o no so tanga ia leo o ta ua le mole mau. Ma le ola o le leo lea ua ma o mau i le pulu whana. A le lo le leila bai leo. O le tangata le ngoi a pokaki o lo sue. Wa uma fo ona na fasiotia le stangata fa nga fo i le fana o lona wingala e au noa ma se masalo salo o la fo i e fa tali mai le tangata lea ma le la au malos po ai ala le tangata po le leo le aluatu. But why this particular police officer? That's what we Omaso salonga. Pele ono a verfo i leo. E moli mau whaasanga. Ile vasenga leo. Ia, talo fai ile soifu o le nā leo. E lau tala na fai atua nafi. O lau tala na fai atua nafi. There might be some outcomes that ole nganga moni a la tōwia olo vavai ma sani tilo ma follow i le tele o cases whapenei. Ma o lātou taunu unga, e whoringa mai ai, there is a precedent that has already been set. Ngā le winga le melina, e muli whai unga o isi whaamsinonga whapea, i whaamsinonga sa whai mua, e le ngata i New Zealand nei, tele cases. O tua inga, ia whatasi ai, ma le solio le tulafono o le vaenga se lau tolu sifuru le iwa, le Criminal Act, lua afe sifuru le tolu.
Awa I lau wa ai ma le whaalongolongo atu i a tātou li poti ma me umalavalo au maia. Whātasi e fo i manisi o lau tu stala mātou te whasoa ma whasoa tai i Samoa. E whoringa mai ai. E pei fo i ona tua ia e leo leo. O e tua ia e lo ia kei si o lo tū mo le i tū te. Te wha upunga wha pēa. O le tele o mori mau ia. A le i tū o leo leo. E le i tāpena. Ma o le tele fo i o lātou mori mau. E oi na wha pēa mai o lo ua iai le lātou mau i te tonu al whaamsinonga. Ai le o lava. Le pui pui malu o le lātou mau lea e ala i a lātou tali i whesili matua inga. O le taimi ma le aso na whaatupu ai i a mea. The line of events. The timeline of events. Yeah. Tātou lea lava na whai iai. A whai e tala pepelo. Ma tau te tala i mea ele o tusi e tono lātou mori mau, ai ua umona whaatau tō ina i lātou. O le tūlanga le nā e a whia, ele sori o le tūla whono le perjury. What is perjury? As when somebody has been sworn under oath, giving a testimony and usurps that are not true, toi whini wa i mafsuia i le mori mau, a lewa umona tautō, wa tā ua ai o le mori mau pepelo. Mo mori mau fatu, mori mau whao popo nisi mea, mori mau ua tō ese nisi mea. Ia malele mārmala mai le mori mau. Mori mau a lātou. I la uwa aile nā. Au e te tio mai i a te au maa utala. O la uwa i a te tau le nā. Pe a fuafua to toa i ai i saunoanga a kei sisia. Ia la fuafua mai ai tonu i nā i le vaenga slau tolu iwa. Ia le mata upu o le o whaasalanga o tangata e mori mau pelo. Awa, atu o le mori mau pelo o whawhau. Ina ia whaasala ina i se tangata e le sala. Ma se ni tua inga o lo tui, o lo ave ei. Ia, so le mea lana nā le whamasino. A le foe ma te ia le leia i le whaalongolongo a le whamasino. Ai maise. O le mamafa, o le avenga, o le mamafa tū le nā o lo ta wamo ele te maita i whamasino. A wai leise jury la tu te deliberate, ma discuss, ia, o no whetu na i a langono, o na tu te sila fia le mea o le jury. Tangata i e fili mai, vaenga ese o le soifuanga nei. The public, people from the public and from all walks of life, and you will be judged by your own peers. Tangata whaiwhatoanga le whaiwhaiwa o mai ele i malama le le tula whono a leo uma o na iai le lātou for many. Ia maa oa uina i lātou ma whaamanatu iai ia le talanoina o le mata upu o se whaamsinonga o lo whaatino nei. I lātou la nā lātou te whaia le whaiunga ma au whaatasi le whaiunga. Ona avela ia lea e lau e le whaamsino. Yeah. Yeah, but hold your horse. Yeah, tātou on se pēr mano whatatalo le whaiunga le nei vai aso. Le ngata ia i lātou o lea o lo mōlia le nei mataupu. Pea e iso talitonunga. Malilifa lo o mafau fau. Ua wavala mai ata o tau le leia.
mo le tū lea o te te e o lātou mōlianga. Just from the glimpse of it, thinking, a special time out has been taken by the presiding judge and also the defense team, agreed upon by the prosecution. Let's take a break. Let's talk. Let's deliberate and let's negotiate. Time to make deals. Retaimi o le tātou whetuna i ai. Ross now felt, alas e fumanuia, pa pena fo i Mandy Robert, o tō umalawa o lo mafuta mai, i lunga o le tātou wapi e fōlinga, papali i and papali i Pemerica, tufa le tātou polkalam, o Masina Samoa, talo Faiva, o i fua moa, tau mawhai lava isi e pui ma pupuni isi. Le ale me o iai. Le ale me o iai. Ia o le avava ai, iai le vai aso fau. Aso whareile le aso sfulma le tolu. Ale masina o Juni. Whamea le aso 13th, Friday the 13th, has a legacy and has a piece in history. Well, le aso. Mai o le aso sfulma le tolu o le aso whareile pa ua. So se aso whareile pa ua le aso sfulma tolu. It's an unlucky day. There are more bad things that happen on the 13th, Friday, than any other day of the week. Ngā me lea ngā ma me se me kupu i le aso whareile le aso suko. It dates back to the 14th century. Whamai o le teimilea na taupule ai ia le tupu o wharani. Nātou te o e whaaleanga uma mea. Ma whaaleanga ia me o mea tāpua ai i le atua nisi o whaiwhea. Sa soifua e le lava i tau. O le mea lau tupu. O i lātou ia na māriri wai le nā mea. E ei ia marusi anga ma le mana whaapitoa o le au whailotu lea. Mai tele mea le anga na o le tupu o wharani ma i lātou sa lātou, ma fita sa lātou. Wha o ina le male, le oti ia masunu ia no whanga o meo sunako tāpua ia tangata i le nawa i tau. O na o meale i nei o naso, o lo whailonga ina pēr le naso sfulma le tolu isi atunu o emese lava i whalani. O atu isi atunu o le atu Asia ma le atu Elopa. Ma mai tau wina ai, pei se mala ia pa o se fetu, a curse. Ia ma ele o se aso le lei lava e tele a mea leanga e te tupu ai. I le aso sfulma le tolu pe apa u le aso whareile. Ia ai o te whamui mo tātou tele tali tolu i nā mea. Those are just part of history. And the superstitions around it. Tātou tele tali tolu i nā mea. Ia nā ni tala e tā ua ai. I whaamaunga o tala whaasolopito ale la lulangi. La tātou ua tātou tala fau i vai whanua ina ua tala i tu lai ono i le ngangano peritani a mōle teimi muri o le nei a sofareile. Ia e tātou te le i tū vai atu i le whai unga o le nei vai aso. Tā ua le whanongolongo i tala
I le ngana Peritania i New Zealand nei, nanga e taun tātou malmalama I mea o lo tupu fo I lo tātou si manga. A au a vea ai New Zealand mau tātou ai ngalona lua usi mai le whaafonga. In this update, it will be more than 17 years before Jan Faiva's killer gets out of prison. Justice Lisa Preston has handed down her sentence to an emotionalist, JUN in the High Court at Christchurch. The 54-year-old murdered the real estate agent in 2023. Preston says Chow offended with callousness, depravity and elements of planning. You immediately and calmly began a strategic scheme to discard and destroy evidence. Police say they will consider a coroner's recommendation to launch a third investigation into the death of Gore toddler Lockie Jones. The 3-year-old was found face up in an oxidation pond in early 2019. Police concluding the boy accidentally drowned after wandering off. But today, Coroner Alexander Hose questioned the police finding, saying he's not satisfied evidence establishes their conclusion. He says a new investigation would need to start. Israel's military says Iran has launched more than 100 drones towards its territory. CNN's reporting spokesperson Effie Defrin says defence systems have been operating to intercept the threats. It comes after Israel launched an attack on Iran earlier today, targeting nuclear sites and top military leaders. Boeing is back in the hot seat after a passenger plane crash in India is thought to have killed at least 290 people. The Air India Boeing 787 Dreamliner was flying 242 people when it went down moments after takeoff, hitting a doctor's hostel in a residential area. Former US transport accident investigator Mary Schiavo says Boeing's recent track record means they'll start investigations on the back foot. They literally are going to have the burden to prove that it's not the aircraft's fault rather than starting out with to prove what it was. That's news. In sport, Chiefs coach Clayton McMillan's been unable to say out loud whether he's cheering for the Blues in tonight's Super Rugby Pacific semi-final against the Crusaders. A Blues victory would mean the Chiefs will host the final if they beat the Brumbies in Hamilton tomorrow night. McMillan says it'll be a royal battle. Statistically, there's a lot in the favour of the Crusaders, but I can't bring myself to say that I want either teams to win. Maybe it's a draw, they got an extra try. Former All Blacks lock Bryn Evans is joining Scott Robertson's coaching team to target improvements to the line-out. And Ryan Fox is 6 shots off the pace heading into the second round of the US Open Major in Pennsylvania. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Self-contents, cause I know everything about you. Lady, my asking about to say that I want you. The mental chess on every le nau tōku lunga toia tātou tala I vai whanua I le ngangana Peritania. Le ala o tātou whalongolonga atu nei. Weide 11 nei ana fōi mai Donald Trump mai I Israelu. Toi sau fōi le Palestine o Israelu lātou wheloa I le whalepaipae. A lea la, o stasi nei o taua sa siri o na popo e ai, ta ilo lava la tau ia Ukraine malusia. A o le taimi lava e mino iai ia le atunu ule nei o Israel. E le toi fōi. E le toi fōi sele nei. A whafonga mai la I le mtaupu lea wa oso whai ei nei Iran I le uli nei. Ma fasi o tia ai nisi o tai top military leaders of Iran. O le taua le na le manatu, le mana o ia le tele o atunu o lalangi. E tupu mai pe ngā pā. Leo amata.
Leo amata, e ai fo ila ma le afianga o le malo tele o Amerika. Wale na tala noa mnei. O le whiriwhiri o Donald Trump e sau tu tonu o le whale paipai. E sau fe mai e sau e na te tau fia tasi ale aso e vei mai ma presidente, sort out the deal and stop the war in Ukraine and Russia. What now? Le la tolu masina. Talu o le malo mai i le presidente o Amerika. A lea lava e fai fo i le taua. I le vā o Ukraine ma Lucia. Ma le whaita uafe o tangata, whamai silia I le afe tangata I māle liu. Te ofo foi. I le toa tele o fita. Whioti ai sapalai mai lava e le mele fita. Le taua la lea wa ngā pāne I Ukraine o I le vā o Israelu ma Iran. Talo sia I awa iai se vai fo e waweo na tau fia le mea lea. A wafe o Israelu, o le nu o le tua. Lea na whai ele whaamdianga. Pe tau le vao, pe tau le sami, pe tau I le maunga, po le vā tea. E le solo muli le nu o le tua. Le mea le ta talo ne iai I le whontanga muli le na whai ne I malo o fatas, the United Nations. Ina ia awa lava le I tula I mai se whawhitau. Ia man tua lau I sala elu. E le te I fua o so whai se isi atunu. E ma fuanga tau. Nea la ua ngā pā mai le taua lea. Whātasi ai male ngā pā o le taua lea o lo whaia nei Palestina ma Gaza Strip. O lo tatanunga leo Israel. O lo iai le tuspa ia. E iai le tai au. E toe poto ai. I tu a inga sfulma lua o Israel. A o le no foanga e poto iai. I tu a inga e lua Israel, sfulma lua Israel. O ele pa ia o Palestina. Le iei tōnu ale mele ta one o Gaza Strip. Mana fo leo tātou lo, ele mele o tu. A wai le mawhai a fo I ona le a fiai. New Zealand, ma Australia, ia whapena fo I tātou le atu Pasifika. Whanonoanga tele le nā e le auauli nei. Na pa uai ma pāse valele, o le Boeing 737 Air India. Pa uai lava I India. Na mali wai tangata e lua se lau wiva se furu, le pasese. Masalo iei fo I mani tangata, fo le whainga alwenga, e lunga le valele. Ia, tālusi e leo I Samoa, o le lea kua I Indiana la tu ia, ia ai, ka maise le ngango le tua e ui an tātou le masani, tātou le loa ia tangata malama le la tu ngana, ao le tu maleanga fo I India, tu se le ia ma le tu maleanga Samoa. Tele soifua ua ma I mau. Ona o mai leo la u talanoa ma le whasoa. E pei ona utou whawhonga o ma talanoa I ma le fionga adino mai aba. Le ai a tatau a tangata te totasi e tusa I ma le whainga panota leo la hanga I atune I ai. O le whaitau muri leo ua anga I le valu se fulu ma le valu wafe tangata. Tai mana ia tele. Le womana le stala. No winga. Everyone is so keen to go out and to the polls. Ma tua I tino uma mamata I tua tangata
le tūlanga e o e whaile le stala. Wai le stala e lua wheta lala usala. Ai a whai e te le stala, ai e te le palota, se lauta la, le sala. La le na o le vave o tangata, whaile le stala. Ona e te le sala. Fatalo fatu leo pepe, Willy leo pepe, ia po leo fionga fo i tau na papa. Alole so i fumunduia whafteile mafuta mai. O sa papali i masame. Alole so i fumunduia. O iuli leota. Ia whapea fo i leanga luatua whapo. Alole whafteile mafuta mai. Ia whapea na fo i leuso ia. Tule epa sua lio whaftai. O le whatonu o le tātou ala leo ma le alata. Le polkalame o le si ufonga o le taia fau. Lala fo lale na o le avatuai ia le whamalo si au i le tōtelo le tātou tunu o lo o lala papa o ni sila a o lo iei le whamoe moe mlanga. E whatino ia le stala ma le tātou palota. Fitu pati whau whai. Wa makwa over le kele o pati whau whai. Alona winga la. A whai e fitu pati whau whai a la ao sa ili atoa. Ni lato sui e ta ilima sfulma le tasi i tu malo uma o le atunu. Olona winga olo e tilo i fai pule po sui whaoli oli o le a whai e ele feelinga le atunu. Tolu selau, 5 malefitu. 357 candidates that will be running for seats as members of Parliament of Samoa for the 18th Parliament. Le pae inga lona sifuru ma le valu. Oka e le tōtele. Ia i fo i o tāti, ono a iata wana tangata. Whai pati i whau whai. Langona umala ia i e whapea. Waku i tangata so na whai mea le malo. Ia malepe. Ta iei fo i to ino tu lepa, malepe. Malepe lepe uma me uma, tato wo tato fes tato. Pati whau whai. Ma tātou wō tātou tā bo e masāwa vali. E ao mai le whina ngalo le tunu. Ta whia wa ai la. Ta whia wa ai la. I manu lau tī. Ma manifesto. O anawa tau a pāti whau whai nei. E fitu. Whea olo awe ila tau wha mōmua. Atonu na paule o le mea e tau to ai ia le whina ngalo le tunu. O le tuli matai ma le mata i tuina o le palota. E vese tātou mawhau ma le a fwoi. Ma le mata upu leo lo o la walunga nei. O le whamsino. Yeah. Tā uole na tātou popole le tātou palota. Ai tātia pēle whamsidunga lea se i o lea vai aso. Awa foi e alo utalitonunga. Ele otoi umi foi. Ele otoi umi foi a lea mata upu ia. Ia ona pasi e tuale matea e se tuale mo tātou mafofau. Ai ei tangata tau i o la tō whangu i le mele. Ia no ufa ia tu la son naf. E ei i la tō o le a solo i o i Tan Malal Tash Mahal. E i tangata o le a le tō i ni la tō ngarwenga. E i tangata o le a matua i olo palaina.
Alana. Tātou mawhawhau paloka. A vere palota ma me tātou te toa i aima. Ma tātou tuli matai ma tala noa pe i ai. Wha malusi au i o tātou tangata o e whaile palota. Ioi. Ai le palota. Na wawa ai. I tangata. Lo lātou tau sia le tūlafolo. O le si vaenga le tāu o le mea i o tupe. Wa o te loa e filifili nei i o lo tutu mo e o lo o mo lia a o lo te tee. I le mata upu lea na tā ua whapea. Ua tutongi tupe i a leo leo e se tangata mai Australia. Ai alu ai moria le sunga ya lauti. Whapea ua whaaleanga e la uli lona ingoa. Ma whaalawi loa o ia na lafu mai tupe. Yeah, well, yes, you will get your day. Yeah, you will get your day over there. Lewe mai a whai, Leifi Raymond. O le arame o te ea i le poloketi o le kola. Malia o e whai u, Leifi Raymond Levy. O te le te is a monkey kola. Kere ke i se whango kola. Molo. Now le malia le valata va ipa tango lo to break it down and look at the numbers. A mai la lau lima se lau tala nei le vai asole nei. Umai ai le vai asole nei. Ia na e pula la ia lea ma whaasanga i tai. I le savili. Mo le sis fulma le tasi masina ato le tausango e mo mai la li ia. Le tamba leo e fo yo. Oi sia li sia. Raymond. Na. Fatalo fatu to fine Erolini Josefa. Ia fa per fo ia le tamaita i o Fortino. Le uso ia mai singano ia fa per le tatu te mamatua. Ia le fionga ia masoi. Ia fa mo le malosi. O le tātou tama, ia whapewho ia le tama matua ia tui mawalunga masiona whaletua. Ia pe a o maua mai ia le tātou pola kalambe i le leia fiafi. Ua 5 minute o te ailei tu la e ono. O le tou ave pasi o le fiafi nei, o le sunga ia sau. Whatali ia le pasi moe. Le mata upu lea sa au avatu ai. O lea o se ei nei ia le whamsinonga o talusanga apili. Mai e o whaawaua na ngā ruenga se ia pa ia le vai aso fau. Lua vai aso lo whatino ai man tua fau ia o le Court of Appeal of Samoa. E na o le whaalua ona se ei mai ilo ni mata upu whaalua le tausanga. O le amatanga o le masina o Juni, ia whapena fui e o atu i le masina o ke topa ma November. Na le whaalua lava, tolu la whamasino lo o malanga atu nei. Lua whamasino a sinia papalangi ia whapena fui ma le whamasino silia Samoa. Ma nisi la ni o mata upu leo whailo mai. Lea o lo tea. O le mata upu o le tama lea o le sunga ia li atau a tala lei paunga. Lea o lo o iai le morianga fo lea o le tau pule pule. E whao o leo ti i atu le epa le sa avea mapale mia le lava i tau. Lea ua whale pui pui ai ia le uso ia whaioso le maisione. O le sunga ia tau a lai. Whapena fo i ma le sunga ia king fai popo. Le foi la ua ta ua ma wha ailo mai.
O le mata upu le winga ya le atau o tala le paunga. O mori mau uma, matustu singa, transcripts, and disclosures, nisi o vaenga sa o iei le au irilinga ma le suesuenga. O le mata upu le na e vāwala lata ma a inga i le morianga leo le taupule pule whao o le oti. E mana o mia e le loia le ataua tala le paunga. Ina ia fausia ai lana tite. Or will help, the transcript will help him for his defense. Ia le alawa tali mai ia le whamsinonga o tarusanga pili. Ua whaia i le tua leo ma i lato o lo te e malo ia le prosecution. O neia e ave whamtalanga le na o e whaia il defense al tamalea. Ave uma whamtalanga tustusinga ma whamaumonga le na. Ave e o. Ia. Ia. O le si vaenga o leo ua toe lo tea le mata upule nei. O le tangi leo na ave nei atu le epa fatasi ai ma le sunga ala wofo. Ina ia toe su e ina le whaiunga o le whamsinonga mawalunga na mai e sa tiu. E anga vaa le palota ale a fionga i le fonga ftalai. Ia le ftangisi lauri ia whamai o soli le tūlafon. Ia le na, tasila le na mata upu. Lea ua la walunga iai ia le se e iai o le whamsinonga o apili matalo sanga toilo ilo. Sa u whalongolongo atu i le saunoanga le fionga i le minsta foula o lo iai nei tau ave o le malo tausi o le matanga luenga whaato anga ma whainga Faiva ma la manu ma vau matua le sunga ia malolo eti ni wawa. Le whawhitauri le lea na whea ngai ma le atunuu i le pae inga lena te atu nei. Lea ua wha mutu ua whaasile mutu whapea. Lea la ua toe sila tutoa ne iai. I le lava o fua o whaele leanga mō sa mō lava ia. Ai maise o loa ma tau mafa e au ina atu i whafu. Te le io le whawhita auri leo o tūlai mai. O lea. O le lea io ni tangata e ngalua ina lau whanua ma ele e totoa i le talo. Le whai. O tau le eise talo e sau whafu. A o le talo lola e totoa i Samoa. Ua. Tau whao. Ua tau whao. Ma ua fōringa mai ua manu ma lo le whama. Ua mata tupa le pentala. Ma lo ia le whai whaatoanga. Ua manu ma lo le whai lafu manu. Manu ma lo tautai o le ngātai whale. Pule arkanka le kau o lang kauia. Fatalo fatu i Henshaw, Yuli Leota, fatalo fatu i le kengi le au inko kola. Hello. Whamea i lauto ina li taiafo. Ale sunga tulepa. Mea lauto ino ale. No can. No can the man. O le mele na lau tupu le tātou tiro. Ua tō tele wala tō lango pēa masa ili awa noa. E malanga mai ai ngā luenga whawai taimi. Ua tū tia i a tātou whātoanga
nga mo tātou lau whanua me ele. Ia wafo I lao le si bea matok tia lau. O le tūlanga lea. O le whao ngā ina o meo masini te tele me whai eio na tāle vau. Sua awala. Ai lea iantangat. Whatalo lea le sunga ia lau moli mai lea fio anga o lea wa. Peu o lata I le valu se fulu po o fulu tausanga o le matu o le tamā. Ia, malo le tapu ai mai I tiute ma Faiva, ia whapea fōi le tuafine ia te vise Ioane, ia malo longa o le nei fiafi. Lea la le vai fufu, lea la le mele la whai nei, I le lea io ni tangata. No manpower. Manpower shortage in Samoa to work the land. Pa o le mea lai whai. E tau fo I ona tilo I se vai fo. E no fo inisi e o e whaatino I atinai. Or other than that, commercial farming now. Whaonga, masini, ma teknolosi whanei o na po. Ina ia ke lia ai ma tāle vau ma ngangau. Ia e whai, ma to tō la au ma whātoanga. Wa e sele mele o tātou se e iai. Ua la mata na tu tia I o tātou ele ma lau whanua o le tātou tofi. Nā so tai au, lau malo whaaloalungia, o le sunga ia mau hunt. Whatasi ai, Malaysia malo, o se tasi o ta mali I longa, ua tu watu lono tau au. Ma momoli fo I lona I tu malo whasale anga numero 5, Apple numero 5. Lea o le atau vamba iai, ma le fionga ia pesta, te vanga vai fou, o le a fionga lea ia tule foa. Vui tia masina mua, seina fulava. So keep it on your calendar tomorrow. I have 2 guests tomorrow. O le ali fasa lau ia mau hunt, le uso. Ia, malana pora kalambe fo lea. O kota ma le whaleo. Ia. Ai whambai tai au fau. Noi tu lepa. Tā ua tele lau sau e au mai le ami o tonu. Ai aua le whaafunga ngutulua. Le mai tau le nā le tunu. Te le ilola po ai le whai ai ia tu lepa. Alo tu lepa, o lo malos, o tangaloa tu pa I Cedric, ia whapea fōi e a vai u fuimono, alo, so I fumanuia, whaleti ki, ia, whaftaile me mafuta mai, alo le, ngā lurue fōi tiute ma Faiva alu frima o le nei aso. O le laki seuva ai. Alo le soifumria. Anei a o e mawai le tupe a. Le au te whai atu I le whaafonga mai le tunu. E mese utou I Samoa. A laku aku whanga kupe ala wari ia. O ai ale paki o kufaku le kupe. Talia ma le anganga whaaftai ma le fia fia. Nyoi.
oi le sili ilangi SLU se sau miska ko kola soli ala ngo mai ko kasila u fon ko kola ele se miska o mai posi mai se ka ko me a watu wale o li ia le o fai polokiki watu lima suta la se lau te fai se ele whakauinga ele luas fuka la le kau ola upaloka pingi nunga a umana ai mai i pe ala ke ele funga fo le luangu ai mai i pasi a kui a koe ai mai ya kupe kanka yo koe whakosinga wa le ro matano nei ma din mai aba o vato ta fi o le panota sili lea o na matautia ele tatu ta pena atu iai ona e tele le tupe lea le ata milo malipo iai mea me feo iai le tino everything is all going to be about money. Money. Ta lofa lava lima suta la. Ele si tu malono walu e kava mai le whainga pānota i le motele i salawhai. Na matua mata utia. No, whamtalau te le ta ua le tu malo. Papa whalawa wapengi. Mo whapaka le. Whapaka le whalawa e ku e kongu lusu ka la, ku e kongu lusu ka la, ku e kongu lima su ka la. Te e kango kuala e se i me lau sang wisi. E ki kilo konga woi al pipti. Al tuento le ku mai kongu i le mele. Yang aire o lau sang, aire o lau wafo i lau sang wisi. Ai ku lusu fulu la wako. Po ku lima fulu. Ja, e tele mea matautia o le anga i fo iele tātou tunu. Many lessons learned from the 2021 general election. Tele i o le sona tāua e tauna tātou a o wina mai nā. Ai mai se lava vaenga whauwhai. O le pati o le whatutua i le tua Samoa ta sa o ta watu iai. Mai whapena fo le mea na tupu e le hero pipi. Sa manatu i la tau se whainga whiliwhilinga tā ua tele le tō tele o sui. Ia manatua taito ono, taito lima, taito fitu sui o le cha pipi. I vaenga ese lavo le atunu ma la tau i tu malo. Le mea whalana le utula i mei nei le whatutu i le tusa mo o tasi sa uta watu iai. O le taimi e siri atua i le tasi, pe siri atu le lua ni sui o se pati whai e tā momo e se i tu malo e tasi. Te lelo na ese senga, pe a whai e soa le pule ma fili tā nganga, fili tupe toa ma le manoa. Whai le tala, ma lo lesi, te mai sau sfuru afe se i whakawilo o wa a whangoka. Whakau e masau piki apu. Ai la o tāpua i atu. Ai alu i o Faiva i e manuia. Umalala o paia ingal nei. Ia nai saula i le te malolo mai. Ai o tāpena atu mo lesi. Ai alu e fu e lau kanga. Fu e lau kanga mo le nei painga. Ia, se i mai a fo ia ngau lakpula ia le siam. Ele mani i ul me whapena, taua i, for sure. E alu mauti noa. E alu e le toi popole. E eisisi tangata lo la tolua, ma spiliti ai le palonta. Ma fau le pati, le tau o le pati, ma le vanga fai. Ma fau ina ia lava ma to tele tangata o mai. Ai le vai lua ina ai ia le whainu mera
o tangata pānota i atua wa mantua la. Ana whape tō tasi e aru uma al pānota na il tangata e tō tasi. Ia lea whaina o lea ia taurina ai te tau o na amana ia. Ia nisi o whautuanga o lo ua avatu. Mea lena au talanoa atua i nei le tamaitai a maina i le se tai fo i o tali le tamaitai malimoni mau Marie. Wa alu ai loa la suanga le vatele i o sofa inga. Alo ia o le keisi o lo tū mō le vanga te e la tō mōrianga. Mo le mwhai loa ona toe control e le prosecution, le mawhai fwoi ona toe control e le fionga le tamaitai wha masino, na o le wha longo lava. Wha longo lava ma ave lana wha mua ina ia mautinoa, o toi whili wai le vesili a le keisi, ina ia maua le winga moni o le vesili o lo tui ai ia le mori maua Marie. Ia nala, ua mai le mori maua Marie, e wa le toi suia, a ua ia wha maundia sala iai ma le li ia Samuelu ma le la pasika sama. Ma le wha au lai kua i o le whale, me le whale loi langai. Ke ola ngonga me ka anka leo sau mama ia le keo si vai. Ka i maadia fo i me whai ngi ka ngaka. Yeah, there you go. She has finally admitted to it. Let's wait and see. Let's enjoy our weekend. Tātou tuli matai le tātou whai ungo le vai aso. O fo ni tala fou i le aso a te ao. Mai ale pese lea tātou fo i mai. Whai le tala moli ia ma tātou tauma. Mai ai lea ma seu i whanua. Ia le sā o le ngā Gagaifo Faiva. I le nei fo i a safarete. La
tali tali se teine be oe o te tauina oia le la le lei o Samoa tau mai pea umitipo o sa o mo oe sunga ua o fia mautinoa pe moni ea se I whai o la utala e winga I le nuu ma le nei o langa e ko mea uma o le o langa I le pala pala sa ili mua mua le malo le atua awe sau ia se I tofo tofo ina e se le mana ia o le ta a se le tala ina te umea uma wha alo fo I lo ainga sa ili mua mua le malo le atua toa talo fa Samoa wa maule tasipo tua America Samoa le fina alo e o le atua e le maseu ua talo fa mana li le asalua tau to alua se fua o se la au aina po o se la au e wha asaina le o la e o le malapanga talu oe e walo tau tala a tamu e po o fea e a oe wale se wala ua mi oe o le whawhine lea o e wa ua malai ai o le lala Siona ata ata ma bala bala au mai o e dia darling o e fefe o anio ale ai la lorani o le whawhine lea o e wa ua malai ai o le la lorani o na o siona ata ata ma bala bala au mai o e dia darling o e fefe
Olo e whafonga le tautua mo oile si ufonga Samoa, le Radio Samoa, for lima iwa tolu a mo I au kilani nei. Ina ua to e se fulu ma le whaabi nute o na tā leo le itu la e fitu, o le sunga ia sau seu siu whanua, o le ave pasi le nā, e whaatali ai ia le pasi moe. Ia, Samoa o seu I whanua ia le whaatutainga e le nei aso, manatu sa manuia lau whaafonga mai, a whaifo e ke aki ngu, e le nei vai aso atoa, e le kai uma, tae au le isi aso tātou te mafuta ai. O le tatalo te I atu iei le soifua o le atuno, se malosi o le auna whaatau waa, ma tātou whailoa I fo I le aso a tae au. Fou le aso, fou manatu, fou langona, ma mea fou tātou te tala noa ma whaasoa iai. Ia ma whapea nao na tāua whai mai ai langona ma manatu o ma tā upu sa tala noa I nā. E le nava yaso ua tona yatu. Ia, ma le so. Ai, tātou no fo te talo mo I lātou o lo o a fia le nei whaamsinonga wa o la utala lava Samoa. Ia tausi pēr le file mbu mo le tātou vāu na nofo. Ia, ona o le o I lātou o lo o a fia. Ia, iai fo ia le wha mawhanwhananga le atua. Awa, o lewa tele le nei whaamsinonga. Tātou whaatali tali iai. A o lisi te ngata ma tau tia. E le ma whai unau tu uau noa ina. Le ma tā upule nei. E le o seisi lava mea. E tau te si la vea fia le lei mai le tolu ma le whātau sanga o tuana iatu. O te launga ma pese le case le nei o tu au. Awa. E peo no whai atu. It was like a spiritual experience that I've seen this boy, that this boy has come to me and said to me, Leato Sevilla, keep on reminding you, don't you forget about me. Ona ngalo ia toe. Yo. Wa no wal watu inei. O walu lo yuta le bea. O le ye le maa lea, o le tama lea. Lalo mel falsa. And I felt different. No, ese langona no o ia te. It's like I'm looking at him. O le sa fai mai lunga o le maa. E o vai no fam talala umiti le si po lunga le porkalame le nei. Aina o pei o te vaai ai I le tamale sa mwelu, o I le tamale o tu au o nofo mai ma ata mai ma. Mo whapela o tala, tu au knows why he came. Na te ilu au te le pala ai e sa ili le amio tono. Mai au te tala noa pea lava, awa lava ni whaangaloina, justice for tu au and the rest of these people down. And that's why I never dropped to Au's ball. E whamana tupea, ma whamana tupea. Ale mo e lesi awala o le vātūni leo I nei e whaatino le suaswenga I o, nā lava e whaifo ele lātou suaswenga in the process. A le tu walalo lava lātou ia, leo walanga I whoilunga. Wa wane telefoni, wa le ilo loa whaila, wa maua povi, wa maua le whana, wa maua le mea o mai ei tupe, o siringia tupe ma mea o aina mai nei mea. And I'm sure when this is over, I will never see this boy again. Ia, manuia le whaafonga Samoa, whaamangalo fo I se leo le au na nei, whelua I le aso atao. Le atau sa vea le aso I fua mai manuia. Atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le lo fae mo oe wa pei
o se mai Awele lai se iangi mai Si ole o e tawhia whalongo i ai La upele ea po o whea o e ai Larulangi pua o amale manunu Wa sola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e whai mai